nowe misiri yako netoche zikawao etene mbuzi ka Yesu wenka namara no mundijira bazi Yesu wenka namara yabasingura birachi Yesu wenka namara no bwensi yonera mpi netura Mohamya Yona tibi nikumba Yesu wenka namara no munihiga ikahaku Yesu wenka namara yahumurira muri Yesu wenka omukuhululwa kwe yahanjwamba zarufu obonda yeshongora nti Yesu wenka namara kama simwe tubatangira mwena umurukundo ya Kristo nsima rahanga obushobozi bwona bw'emiceje yatire tumusimire byatugambise byatuhurise byaturebise nane byatire ntumanya ngo abakunda rahanga baketwa nkena amayokweri byone babaho bekwatanasamo ko baretero burungi abwo kuba yamanyirira nubo yashorire batakabireho kushanasizwa n'umwana we ngo babone ko bemishigijo ombishe mu binji abo yashorire batakabireho nubo yayesere nabo yayesere nubo yihero rubanja kandi abo yihero rubanja nubo yahire kitinisa ntsima rahanga witu ahawe byo byona ebo watukorire ntwereze kitinisa ntsingiza ntukuramya ahabwo ko ryo bushobozi bwona buri kimwe cyono kineho bushobozi bwawe mukama uryo tahinduka uko birori nyomwe bazo nerizo banukori kandi uko ruguma tsimiri ihanga ryitu Uganda ihanganya murunji a part of Africa yebare mukama kututorana ukatwanga ukatomuri yeri ihanga Uganda ukatorana nabebezi barunji na munonga umukuru w'ihanga ry'itere ya Uganda General Kaguta Yoweri Museveni no mukazi we mama Janet Kataha Museveni abuturukwijikizoberi ahabwe mirimo bibakozere abutukusima ahabwe biwabakozise abutukusimira ahabwo kubatoranira abutukusimira ahabwo kutwebemberaje yebare mukama ejinama ne yawe niyo wagiteka takabireho ngo mwizoberi turaba turiyahantushwe burunje bwawe mwe twaterana hankenyinemwe mukamo kushaba no kusima oyikirize ohabwe kitinisa ebi turakushabe byona nkekemwe obutereze kandi obugarikemo ogumoro hanga witu nituriya bawe ntukusimira abona abo watoranire ombyo moyo okutwebembera na nebyo mbiri tena twahikaha mukama okusingiza tukusimira umureberezo witu Bishop Nasan ahimbisubwe n'abagenzi be abo waturetera mukama ugambe uburunje bwawe n'embabazi zawe birebeke umuritwe ito tugarwa hansi nk'abantu bawe mukami wo tunguke omuri Yesu Kristo mukama witu amina katugumize mutwemerire twesimere omwihanga ryitu Uganda n'ekeshongoro cyihanga
East African anthem. Yesu asimwe. Twazagumiza mu no kushaba, twijaha kushaba no kusima na munonga habwihanga ryiti Uganda kandi nabembezi bitu mwenu twena nko kuturiaha ntiza kwehereza yaro mukama kandi tugumize mutushabe kandi tusime katwakire omwebembezogu atushabire katusitame
then tugumize mu ntishaba kandi wenda guma yemerire nabwo no yemerera wenda ku simba amaju nabwo no gasimba konka tugumize mu tushabe. Bismillahirrahmanirrahim. Abo izina rya Mukamarahanga umuyimbabazi w'imbabazi nyingi munkirize tubakire umushabo ko mutano utari kwa burijo kandi ukwetengeza konga takatandikire kushaba kamaze nyakire abebembezi bagenzi banje umunkiriza zona Ancien Intelligence Council mukuru bishop munywani witu munywani wa bingi Ancien Church of Uganda nabembezi bagenzi banje hansi ya Roman Catholic Church abembezi bagenzi banje hansi ya Pentecostal Churches na mwena abembezi b'abantu abaryaha na mununga batekateki chairman C5 na honorable councillors ba member of parliament mwena baryaha na mweno mbitinisa byanyu Mukamarahanga okwa bibahire bagenduzi bita baryaha tunkantungamo nkenkiriza tuijaha umunaku izindi Mukamarahanga ziyatira uko muringo gwo mutano okumusima Mukamarahanga tukwika kushaba to mu Quran musurati Ibrahim aya mushanju Mukamarahanga akatwabureki sima abihabwire ukushikora ako mwakubiye mutakikozire ukutwita ukusima Mukamarahanga so Ruhanga akatwabureki ukwenda kuya makuru kurungi musasire nako sorimo harabaha nimbani nyenda bishop twetegerezane ubutumwa butwaza kukoza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa idha tadhana rabbuka lil malaikati Allah subhanahu wa ta'ala akagira kanugira ngo abantu twena buri cyore kitwebembeza ntwebembeza okusima Mukamarahanga we Mukamarahanga tini kikumushara akabiri natongera ebirungi bingi ka twarengesereza okumujemera Ruhanga nafitika ibifuro bingi nitwe bahantungamo district zikora Uganda n'ingande zikora Uganda na Africa kushangwa ntungamo nitwe tukuzara His Excellency President wa Republic of Uganda ayibembire myaka 20 nitwe baha abakuzara first lady umuringo gwabase kubona kwateri hangeri okutebekanisiza nabo cyabatekateki abahindure kugira ngo runako izuba service korwe twashanga ngwitwe obutuma nk'abasilamu twine kubwemereza musingi gwo kusima Mukamarahanga kujya Mukamarahanga ogo abase okutongera ebirungi bingi omu district egi n'ihanga ryitu icyamuheru ekitwebariza Owekitiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akagamba abahangazi konko bahangazi wekibina ibina bikabaho tukuza kuzo mu history pango abuko mwena muri yabebembezi hariho abarebembireho kuba bakahangara ku myaka 10 ku myaka 90 konka ito murimbo gwitu guri hagati y'imyaka nkaga na n'imyaka nshanju mu myaka nkaga no myaka nshanju Wikiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajya buri wena ari kubasa kuba nahangara imyaka nshanju nibake Mukamarahanga bakubagabire biconcu ebyo twayishanga ngo rizoba tuyo muri bake abakujagurizaho first lady kama mawihanga okushyobukuru w'imyaka nshanju na 8 konge imyaka nshanju na 8 Mukamarahanga agiteko condition akajya ngo bacho muri yabo abara bahikize imyaka okurenga ari nshanju bakahiko muri nshanju na 8 araba yajibaha abo kugira ngo bine birungi bingi nebirungi bingi ebine kwenegeza umurimo abanyantungamo atakubasa kujurira kwengu first lady mama wihangere kandi minister witu mutakine birungi bingi byashimira kubasa kubana atuhereza
no hari kubanganiza nabo cyo tuja kuhamya kwe ngwe myaka egi inshanjo na munana teri myaka y'ikifabusha kureka n'imyaka itukureba ngo akiriho birungi bingi ebyayine kutuhereza cyo twizera twena nkabahereza okwija kushaba mukamarahanga kugira ngo ibirungi ebi bibase kuba nibigumaho ecyamuheru no kusiba mukamarahanga amagara ga First Lady na His Excellency mu Uganda harimo abantu abakushwana n'abandi abarabira butukushoma mu Quran na Bible na munonga obuna Yusufu na Ayubu yagize ibizibu byo kurwara abantu bakatanika kugamba busha batanika kugamba kuba ibintu bagamba tugize ikigezo kuko twena tukugire ibigezo byo kushasha kwa magara mama witu wihanga yagira ku mukamarahanga mugezi ise kuko harimo bagamba busha kuko itwe nkantungamo tuyizire kugambira mukamarahanga itu tukubasagamba busha twinde kumwebaza no kumugambira ngo yigire kumukwaterera habwe myakegi n'urugendo rwarimo nibingi kurugira generation ko kuturi ibitakabaze kubana bitwikwaho na munonga umbwire obwenseji erimo neruga umucyasha cyo kurwa umubugwa kubi okuzombugwaje nabo cyo ahamyakegi First Lady ahamyakaye n'indijwe ntukimwitenga ahabwa obuhereza n'ibyo biconjo mukamaranga byakimutirimo na nyina komaho nico itwenko Islam nke dini bagezi banje abunija nabo twikirize kwetwa tukija ahabwa okujja kwayo okushaba kwitu no kusimba kwitu kugira ngo nitwe ebirunge bibire ahabwe bimbezi bwa His Excellency President wa Republic of Uganda na First Lady nitwe obusiramu nke dini tibitugire nyuma kandi nke ihanga Uganda nitwe twena tuberire muje nabo echo munkirize tubase ubushabe birunge ebi base kubana bigumaho ya Allah umuyambabazi wembabazi nyingi ukasima kuhindura Uganda egi ukubasa kuba liyihanga erimo abantu bandize na nito baruhakiraka tuyijaha abo bateka teke batwesere tuja nkabebembezi twena abo kikwasubwe bembezi ukubasa kushaba ayimu kamaranga niwe tukushaba kandi we turukwesiga twazihanga Uganda na nebigirimu na nebibi watuhiremu ukubasa kuba no bigumyaho ubutabasa kuba no tuhindurira inkense zindi ezogeze ise ebigezo ebyo kubasa kutugesa nabyo itu tujyabana futu kubibasa ayimu kamaranga tukushaba oturindire hanga ritebekine etine ndwara etine jara etine nebizubu ebyo bigwerereze bitakubasa oturindire n'entaro ayimu kamaranga tukwasomwe bibezi His Excellency President wa Republic of Uganda nibingi mu myaka eyaherize ebyaherize birungi ntubisima ayimu kamaranga tushabe bisime kandi nibingi ebyayorekere gukora ebyatakagwisize ayimu kamaranga base kuba no muherezo kugwisa urubimbe rwo rwamukwasize ayimu kamaranga ntukusimira amagara ga First Lady ago base kuba no muhereza ukubasa kuba nahereza ibi byashimire kubasa kuba nahereza ayimu kamaranga ntushaba obimusimire kandi ubugwaji bw'amagarage ayimu kamaranga ntushaba usigara umbushobozi bwawe abukwa niwe mubazi niwe buri kintu cyona ayimu kamaranga ntushaba okumurinda misho mabi nabigambo bibi ebigambo bibi obihaniseme ebigambo birungi kandi abisho babi ubase kuba no bahaganisamu urukundo twena twayiteranira ano kurwera izuba urwo mutano utashangwa tuteranira nkabebembezi twena twino kwirarikirira akugira ngo ihanga Uganda iri kutanikira bembezi bayo kurwo muri ntungamo n'ikicunco cyango ayimu kamaranga tukushaba ikicenke cyo ubase kubona ukikundira abanyantungamo kandi ubase kubona ukibahangariza kitatubera ezugu kureka kitubera ubugwaje na twena bijaha twakuba twine ebitusho bizayimu kamaranga tusasere kandi ubase kubona tuhindurira families zitu twena bariyaha na n'izindi zitariyaha umuri ntungamo zibase kubana zigira ubugwaje bwingi ibi byona byabase kubana bibaho
tuza kongera kwimbisa tongere no kwebaza ubutarugaho ibi byona nabishaba ndi kwimbisa izina ryawe ndi kushabira ntuma zawe zona wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin nasigara ndi district kazi wa ntungamo Sheikh Swaleh kashangirwe shaba Allah subhanahu wa ta'ala ayikirize by the Bishop kandi yebembire Intelligence Council Wantungamo District na timu yona kurgomo nchireza zitakushana honorable members wa parliament abutinaha umujekirwa wa mama umukuru w'ishengere kandi chairperson wa Ntungamo all protocol observed. Nyowe ni nyetwa Bishop Stemson Kamwesije kandi ndoho ahabwenkereza y'abarokore Pentecostals abwa Ntungamo ina representing nienda kusima Ruhanga kandi ahabwa okubaha umushaheji kandi munonga okwebaza abantu abo abatebekanise omukoro gubeho nanisha bangu tuterera abantu abo mungaro Ntungamo district buzima twine omugisha muhango ukurenga tukazara president na mama kandi bayibemberi hangeri emyaka 80 ekitakabahoga omunsi yona ninjira kushanga abantu bakuzarwa mu cyanga kimwe boruganda rumwe kwebemberi hanga ryona emyaka nka 80 yona obuteko bibireho inkurakurane bireho n'ubujurizo buhanga munonga obutukusimire cyo twantuzaguze emyaka 78 mama eyamara kandi na mukama mutabarukize ntuba tushikire nk'abanyantungamo mu myaka yahuireho ndukwetegereza mu myaka ya 8 aho aba DP bakaba bari abakristo UPC bakaba bari cyo kwigwaninga Anglican abandi tukantu borokwe nangwa twakagamba bukuba ubwabe tubutungiro mbwire wa President Museveni abamwe muri twe okushitama meza nkeji umukristo akasitama no mu Church of Uganda no musiramu no murokoro wa Mungu mwema abantu mwico tukikaribika hoga kiri bikirubiro twantugana ngo tushabiri hanga tushabire President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tusimira hanga bwa mama ntuba tushikire. I want to appreciate the brains behind these preparations. Nimbasimo munonga abakozi recho. Biblia netugambira omu cyobusinge cya kabiri eshura ya mushanju orinyero rwe 14 nagira ngo abantu banje abakweterwa izina ryanje kuba ryecureza bashaba bashera bareke imitwarize yabe mibi ubwo ndiyayemo mwigoro nsasire kibi cyabo kandi ntambire nsi yabo ikintu cyoreka obumwe okwatanisa abantu abo kweterwa Ruhanga batakweturira dinemwe
batakwetererwa ekibina kimwe abantu bamwe kureka abantu abo kwetererwa Ruhanga sitamaha na district kazi nywani wanje tukasima Ruhanga omuzungu kuyizire yatureta mwe ukureta mwe kubaganasamu ati ukora ugambe kereziya ogwagambe kanisa buba kibugana bagamba ngo church but go ajangu iwe ryo mu kristayo iwe ryo mu kristo bakibugana Christian bati iwe gamba ngo Yesu iwe gamba Yesu bakibugana Jesus so baturetera akavu yako konko bwire bushikire tukwereba nkendemwe tukwereba nk'abantu baruhanga nk'abanyayuganda bakuterwa umushana twena hamwe bakagwirirwa ejure katugwera hamwe tukagira ibyatuganze bikatuganze hamwe ebe bindi tukabiranze tukabitera misho tukamanya ngo turya abantu baruhanga ntweterwa izina rya Ruhanga kutukwecureza hansi ya Ruhanga twashaba Ruhanga naturura kandi agaruka kore by'amani so nisima Ruhanga mnonga ahabwe ntibikana sage and we have a reason to pray and to thank God. Mama with chairperson wa NRM abantunga mu district Ruhanga kumutabara abantu kabagambire abantu kababikire eskaya kunka Ruhanga no wamani mukama simwe bantu mwereka tuga mukama simwe mwene twaza kushaba just na kwemera kushaboku tusimira Ruhanga bweki then turi mukama cyakwenda gukora katekereze tushabe mukama Ruhanga ngenda kusima munonga abo kutereza imbabazezi ndukusima abo kutereza okutuzara umwana His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni akaba umwebembezi w'ihangeri akaryebembera ariko rugara busha akarisi yahirira hati isiyona niryetenga abazungu nibaryetenga amahanga gona nagaryetenga ahabo kuba katumugisha ngantunga mu wazara mu mwana ogu kandi yahinduka mu mahango umwihangeri yayebembera East Africa yayebembera namu amahanga minji nagabazungu nensi yona umuntu omwembe bemwe yargamwe kiti kihango munonga ntukusimire cyo mukama ntukusima okutereza mama akatubera umuzire murungi akaru ngamya akatebekana si hangeri akashabiri hangeri akakwatirira hangeri mukama yebare kumusya myaka 78 twabganiraha umukanso hore ya district ukusima no kwebaza ahabwe iki cyo mukozire ukatabarura amagarage yariboho akagaba buhoro ukamugarura umunsi kandi akakora umurumo gwawe kandi akebembera ihangeri kandi mukama ukasya no kumusya hamyaka 78 ecyo ntukusimira kandi tutine bugarukiro mukama Ruhanga mwena Ruhanga nishabiri hanga ry'itu Uganda nishabira cabinet ba ministers abakwebembera ebintu emiremetagiye mwene mu ihangeri nishabira ba member ba parliament ayi mukama abaryo mu parliament batandikire kisanja baryo baza gukora imyaka 5 mukama ubahereza amani ubahereza ubwenge ubahereza kubasa nishabira mukama abe byo kwerinda abarebiriri hangeri bakareberera East Africa bakakubura ihanga na Africa bakagirwanira ubusinge mukama ntubyamatugoje tutambura hatino kutera mukono ahabwe icyo mukama Ruhanga cyo watandikira mu Uganda ntukusima mukama ahabwa abebembezi bawe bahereza ba Ruhanga mukama Ruhanga bagambe kigambo cyawe nyomushana na nyekiro na hati turyaha ahabwe icyo ngejo mukama bahereza umugisha na bishop witu antunga mu watwire katubera umuzire murungi kushuganisa no kurundana mukama muhereza umugisha bwo mutumogwe kandi gwa rukundo ugutakushorora kombekera hamwe bukama bwa Ruhanga nihangeri mukama nashaba kandi nkusima abo ko watuhereza izoba rurungi okwimise kitinsa higuru no kusima bw'abazire bitu
His Excellency President kandi na mama okumutabara iyo bari mukama kukikora izobero tuhereza umugisha kandi tukoreje mu izina rya Yesu Kristo mukama witu. That they may be all one, just as you, Father, are in me and I in you. John chapter 17, verse 21. Ngo Kristo kuyabere hatakatembere mu iguru ngo akashabire ntumwa ze yagira tumbwe n'umukama ruhanga w'iguru nense ni nkusima ni nshabira abantu aba abejibe ngo babe hamwe ngo kwiruhanga patiri ara hamwe na mwana na mutomo rukwera ngo rerensi ebone kurebe kitinwa cya ruhango go watuhangire nabanyeta Father John Baptist Musime the parish priest bamwita bwana mukuru ahabwa Sacred Heart intunga mu town Catholic parish ekereziye jiryaha yahife imurukomanya we no mwiza nahebwo umugisha my Lord Bishop na nabebembeza abandi okuzwekera the Catholic community nabebembeza bayo okuhereza yeshareji ntunga mu district mu parish ezikumi ez'abakatoliki ahaba father barukusangwa hamwe na institution emwe ya seminary na yeri kusangwa y'abasacerdote. I'm very happy to inform you that all of us are here well represented. Injara tuiza kutunga umugisha gukweyoreka mwene munchirize mbazwekere na nyokuhereza yeshareji konka ntakagizire ishara uko nagishaba ejo quotation ye n'abashomero mu ruzungu. The Bible doesn't just tell us to be united, it shows us why, how, and what it looks like when God's people are one. Ngo Biburi tekutugira ngo tugume twatine united konkane twanenshonga habwenshi ikintu cyo kishemiye kubaho kandi washoma Old Testament Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. All the 12 tribes, different personalities, but one Torah, one temple, one God. Harabinte abantu abine bizubu abatakwetegereza habwenshi shemiye kuba turubamwe omukushaba kandi am very sure ngo hatu mukutureba hatuine bishop tuine sheikh turi hitwe intanari inuko mushemerirwe n'umwaka mutakukigamba abantu abamwe bagerekiza ubutwarga nkaha batandika kugamba ibyakuriye bakiza kushanga bashanga Father Bishop nankwato mungaro nanye namera hata bagarika binda kugira umutoma mbi konka Kristo akakigamba ngo yazagaruka akashanga abantu bakwatana sana bwo arise kucumanya ngo nabejibi nahabwe yitwe ntusima ubwebembezi bwa district age okuturundana hamwe nkekemwe ngo tubase kugira icyo twakora ahabwo burundu bwe cyanga kitu nabwo cyo nyonyenda kubatabarusye ahabwo kube kiturumu n'enshonga nkuru kumbere ni shoma hamikutu nashanga mama Janet nasima iba nasima abantu bona bamushabire nasima abanyadini mbwenu cyaba kirungi kugira ngo okushaba kwita hatugarike tukuteko mu rwatu tusime ruhanga omugambo umwe yagira ngo hakaraba mwe ngambo zitari zimwe na zimwe even now
antiri yesitade buwe nkayigambire abantu nibambaterere sumu faza bishega gutura n'amazima hati nyono bambuza nyoni intura nawe bonka ekindi kumanya bino mugisha abicereza batagizire ki ahabo ko kwicereza kwitunukwe kwatureta mwe ntwinde kusima mukama ahabo kuba obusinje butwine nembereze turumu nazetagiso kuba hamwe okurwana somuzugustani nahabwe ico president wihanga kwabire nasyaho ubutumwa ahakuzaguze imyaka 58 y'umukundwa wikandi mama wo watwina yahagera ngo stani ngwikayenda kureta ki ekizubu ngonka ya timinga kubi mwe ntato buturyaha yitumura umugwito mukureba turwana sastani eriko yereko mbintu bitari bimwe na bimwe mwe no kwiza kwitwaha ntusaba mukama ruhanga ngwejo stani erikureta amagara mabi erikureta ho mutama mbi erikureta ho busomankozi erikureta ho obutakwatanisa ejo stani umwizine rya mukama erigeho rera abantu be babase kutunga obusinje n'obugwaji ngo hazi izina ryaye ruhanga rubase kwebwa ki ekitinwa nabwo cyo nyenda kubasima kandi nanisha bangu mwikirize twekehese tushabe mukama huriro kushaba kwitu omwizina rya patiri n'irya mwana n'irya mutumo rukwera mukama abe nimwe kama ruhanga umurungi ebintu byone birungi bitandikira muriwe omuriwe nimwe birikuhenderera twenda kusima bwihanga ryitwere nyamurungi erwatwire kandi ukatuhereza no mugisha ngo turirinde turuhonde ryizere tunanure erwatwera munabebembezi wathereza president wito murungi kandi wamuramaza ahabo kuba kine mission yo wamuhire ngo abanza gikore gihikirize wamuhana bahwezi wamuhereza umucara w'uburyo nuwogwe mama Janet Museveni omucara harukunda kushaba harukunda ubumwe harukunda n'obusingi yashabiri hangeri obutosha nahereza okushaba mbwena nitwe twijaha okuba kongera na munongo guhereza imyaka 58 nahabwe imbabazi zawe murekeho hayongere kushabira ihangeri ngo muzire witu kana nitwe nkabantu nkabatuze tubase kugira umwe nenkwatanisa omukora ikirahisi zina ryawe kitino tukusima bwo kuturondana rahanke yishemwe mwene shara zitu nebyetago byito mukama n'obutarabe tutakubasa kubigamba bikahwayo konka bitu nutucumanya ngo notukunda kandi notwendeze birungi omukono gw'amani gushume kwate amitama yitu gututereze kurungi kandi gwase kuhwera okora ebihikire rera bebembezi bitu abo watwire omwihangeri bebembirwe wekitina sa president ba minister ba MPs bitu reba baryaha ba RCs buri muntu ombuzunana zivuga bwe no maraberamu okora icyo rukusima mbwe no muzire witogwe mama Janet yongera kumukiza hagira mani n'ubwenge n'enguga eyo kubasa okuhwera no kuhabuzi no kutereze cyo kureberaho cyurungi rero ihangeri ruturo mbusinje korozagaruka no iza kushangana tukundana hazobwe ntukorufayinga kuba beje bawe ahabwa Kristo mukama witu rango mushoborozi wabyona ahereza abantu bona baryaha umukirenge cy'umugisha ahereza mama Janet umugisha no mushija we president na nabo bembeza umwe n'abaryaha mukama barinde umuringo gwe kandi abahereza obusinje we patiri na mwana na mutumo rukwera
obusinge bwa mukama bugume niye mwene. Yesu asimwe katerera hango mu ngaro tumwebaze tumwongere engaro z'amani twaza kushitama tore ikicweka icyatebekanisiibwa bw'izoberi rero n'ebicweka bibiri kubirawe tuza kwakira umureberezi witu agumize mu kuturisa icweka ekitabo kyaitu ekitukuza kushomerera izooba kiri mu Zaburi 107 kutandika n'orunyiri rw'okubanza omu ndagaano enkuru. Zaburi 107 kutandika n'orunyiri rw'okubanza. Psalm 107. Nikigira kiti omutwe gw'ebigambo nigugira guti okusiima mukama habw'okujunwa kwe okw'okutangaza aha bantu. Yeimwe musiime mukama habw'okuba ni murungi kandi embabazi ze n'ezo biro n'ebiro. Abacungwirwe mukama bagire batyo abo yacungwire akabiha omu mikono y'omuzigo akabatarura n'abeiha omu nsi nyingi okuruga oburw'izooba n'oburengerwa eizooba n'obukiizi bwa bumosho n'obwa buryo bakazengerera omu ihamba babura omuhanda gw'okubahisya omu rurembo orw'okutuuramu bagira enjara neiriho emitima yaabo yagwa enshazi bwanyuma batakira mukama omu nnaku zaabo yabiha omu busaasi bwabo yabahabura omuhanda ogororokire ngo babone kuhika omu rurembo rw'okutuuramu. Kuri abantu basiima mukama habw'embabazi ze nahabwa eby'okutangaza ebyabakorera abantu ahabw'okuba ahaazya omutima ogwine iriho kandi oine enjara amwigusa ebirungi. Abamwe bakaba bashutami omu mwirima n'omu kibunda ky'okufa babohirwe obusaasi n'ebyoma ahabw'okugomera ebigambo bya Ruhanga n'okugaya enaama za rukiraboona. Nikyo yinikire emitima yaabo n'emirimo erikurusya bakagwa ahansi bakabura kihwera. Bwanyuma bakatakira mukama omu nnaku zaabo. Abakazi akabakiza obusaasi bwabo akabiha omu mwirima n'omu kibunda ky'okufa akabacwanyagura enjegyere zaabo. Kuri abantu basiima mukama ahabw'embabazi ze nahabwa eby'okutangaza ebyakorera abantu. Ekicweka kyaitu kyashomwa kyagarukira aho. Kamasiimwe orikuza kushoma ekicweka kandi Reverend Ezra Mwesigwa kandi omuriisa bwa Orsense Ntungamo. Ekicweka ekya kabiri kiruga omu baruha ey'okubanza Paulo yahandikiire Timotheo eshura ya kabiri za kushoma kutandika n'omushoro gw'okubanza. Baruha y'okubanza Paulo yahandikiire Timotheo eshura ya kabiri kutandika n'omushoro gw'okubanza. Kiri ya mpapura abiine Bibuli 252. Emitwarize y'okushaba. Ekyokubanza nimbehanangiriza kushabira abantu boona n'okubeshengerereza n'okubatonganirira n'okubasiimira Ruhanga. Mushabire abagabe n'abategeki boona tubone kugira obusinge tutebeekane nitutiina Ruhanga kandi nitwerinda omu buryo bwona. Eki nikyo kirungi kandi ekishemiire omu maisho ga Ruhanga omujuni waitu
oyenda ngu abantu bona bajunwe bamanyire kimwe buzima bamanyire kimwe amazima ahakuba hariho ruhanga omwe kandi n'omuterane omwe owarhanga n'abantu ogwo muntu ni Kristo Yesu owahireyo kuba okuchungura abantu bona ebyo bikahamibwa ombunaku bwabyo nyowe nkatebwaho kuba omburizi wabyo kandi entumwa ningamba amazima tindi kubiha n'omwegesa w'abanyamahanga kubegesa okwikiriza n'amazima. Iki n'ikigambo cya Mukama. Yesu simwe kama wita simwe bahanga wito gucimushemerire kumusima no kumwebaza tumuhereze ngaro tumuterere mu ngaro z'amani abantu barahanga abateranira mu service gitwena hamwe twebembirwe umureberezi witu Bishop Nathan my Lord Bishop Nchirze aba bantu abariyaha batoyanjurira amazina abo bariyaha batoyanjurira amazina den tugumize muna no kushaba nani mbashaba mutweyanjure den tugumize muna service yitu twaiza ko yanjura tuza kwakira umureberezi agumize muna turisa katutancire Haleluya. Mukama witu Yesu asimwe. Amazina nabanyeta umureberezi Hope Tuyahawe umureberezi w'abarokore ba pastors Bishop Hope Tuyahawe o municipality nyebembere ba pastor wo municipality yitu yantungamo ebembirwe meya witu ni mureba handite ubushitini sasebo abakuru abishitini sa ubushitini sa mwembizi witu wa district sewa ni unifita mushitini sana cabinet yawe mwe bari kutebekana sa ubushitini so murebereza mugenzi wanje Bishop Nathan ayimsibwe ni bari kuteka mushitini sa sebo bari kutebekana sa program eji n'abagenzi bawe ukama bahereza mugisha ikanise yenkuherezamo bagita Grace Christian Center mwe bari munonga. Mukama nabakunda nibanyita Father Des Mwesi Chikara Parish Priest wa Itojo Catholic Parish mwe bari munonga. Mukama nabakunda nyowe ndi Father Felix Bikwasizehi ndi bwana mukuru wa Nyakera Parish. The Reverend Denise Kwesiga, chaplain wa Bishop. Petero Arnitwe ninzwe kira Rushenyi kandi nkurra parish kweta Bwisbwera. Mukama n'umurungi Father Arnite John Bosco Parish Priest wa St. Jude Chitwe Parish. Mukama nabakunda bingana muntu Kenneth Reverend Father ahabwarwira Parish. Mukama simwe nyowe ndirei kanoni Kenneth Rwakoma kandi ndi nomini wo mureberezi indigo mugombora ya Rugarama. Mukama wita simwe Reverend Canon Charles Capson former mission coordinator wa Southern Diocese hati ndi muhinji kahumura kandi muhumuriza w'ikigambo cy'amatsiko gamagaragata ko. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usinje barimwe mazina ni yataremwa ari ndikamuta sheikh wa municipality ni kurura emizigiti 10 yo municipality ba imamuzi abakwereza omizigitejo nyendo kwa bembebire
ubuhereza bwa butari burungi ni mwijana mureba nyowe tubasa kutereza inshonga ejo mwe bare munonga esa simwe ndi Reverend Ezra Mwesigwa Vicar All Saints Church Ntungamo. Reverend Ambire Nikolase Pentecostal Churches Kando Wazwechila Kada Pastors Association. Pastor Charles Bangamba wa Deliverance Church Nkapasta kandi ninyebembera aha wa South Western Prisoner Evangelism aha bwihanga ya Uganda mukama bampera umugisha no kwisha kuteranira mu mwanya uko. Ine natakegambira amazina the very Reverend Canon Akoraje Joram dini abwa St. Matthew's Cathedral Chamate munchirize umuringo ubwo bucirezi nyicyoreza hansi y'ebigere bya mukama nyakire umuzira witu Bishop Nathan ahimusubwe ayije agumizemo atrise tokote tenderez Yesu Yesu o mwana wandika twena katwemere ekyatwemereza numatwija okusima Ruhanga abw'amagara ga mama okusimya kanshanju na munana y'obukuru mwen tugenda kweshongora happy birthday to mama kamujeshongora je hata mu Discord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. Ogundi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. Hallelujah. Katushabe mukama twakusima okuturundana twena okatureta omukiyenje eki ekya district yitu center okusima abw'amagara agoterize okuhereza amagara mama myaka 78 okahereza amagara muzeyi president w'ihangeri emyaka abwa kitari kusima koreka twantu kurya zamanya konka turi mu yabo abukurya zamanya kusima amagara goterize dukusima abwihanga literi dukusima ahabwa mama kandi makama ekigambo eki ekiwatereza kubaganaho omukirenge eki ahabaryaha n'abaryaha aherokwe n'abarakirebe aha mukutu mukama ohebwe ekitindisa kandi oyimusibwe nakusimira batayi banje aba okukwatanisa hamwe tukashaba nk'abantu bawe kandi twena okuturya okihereza umugisha n'amatagara acure gahebwe umugisha yebare abo Yesu Kristo mukama witu amin. Ushitame muture
abo ko mu rurimo rundi kushitama nkimanyi kindi abakuru bitu omubukuru bwanyu mwena okumuryaha korga RC position ye munte yaine ekikumanyisa abaziire mubuze kurya rubite ibintu byo bikija okutwahurana okuturwanisa okwangana okutendezana kandi twena tukarga Adamu na Hawa wergambo kurya konkara hanga tusasire rahanga jereki atusasire nyenda kubahereza amakuru marungi mama witu ariyo mwihanga mama Janet the first lady of Uganda mama Janet Kata Museveni ariyo mwihanga ya Uganda lumanya Isheka Tabazi Marawuri Isheka Tabazi akavuga n'umuti yambuza ati njye ni wafire ningana mukuru wawe Isheka Tabazi nawe kayine ibintu bye konka twina abantu binji kwa kugira cyabo namwe TikTok ati yo yakwasire cyegweda kwata ekinaga ngai a TikTok abantu binji bagambira ibintu binje bahandika ibintu binji ahari mama bakumangwa akargo munsi ngo nebe bya mama ahurire mama ari umuyanga mwegambira uryaje togumo onyengambo ukuzurikiza okumo banze kore research waza gambe kintu okumo banze okore bakweta okuchondoza Archbishop wa barho bwirobwe obakweta by then Archbishop Henry Ruk Orombi bahereze kundonda okumureberezi uwo bureberezi bwa South Ankole 12 bakandone 2010 na gumwe omukwezi kwa mwenda nigubandonda nisha na bumureberezi 2012 mukwezi ko kubanza ibiro 8 akanja ati okwayiwaza abantu benji bakugambira ibintu binji aha abantu batayibawe ninga batayibabo konko otakachwire mutakashazere mu cyo kora ogumubanzo cyondozi omurunga akachigamba ati you are going to that land that South Ankole many people will be telling you many things but before you make any decision first do your own research. Do your own research. Then you make a decision out of an informed mind. Echoro kuza kushara muniga kukora ogumubanzo ichondoze uchondoze rero waza kuheza wachondoza kandi ochondeze abantu abakire wachondoza abataribo bakose enjaresi enshobi nanabo kuchondoza tubona ochondoza abakugera abo kumanya ngwaba bamenyesha bakora then echaraze decision yara akore noja kurotini ibanja noja kurota hotelire nangwa no bakugambe bitakarebukaga noja kubasinga nambweno hata bona basingirwe ngati ngumanya ninjana rahangana ngarahanga inde babazi nyinji naza kubasasira ninteka yangu na kubasasira ninga yabasasire namwe twena nitaba ryo mawe majana twabyikirize umwena mweje utaranga tusasire biri mbe murumu
mwenu ejo kubanza tugenda kusima Ruhanga agwamagaraga president na mama ite twena obaye mbabo munsi nibazarwa tino wabe nakimanya ngo aryaba kuri bihanga aryaba president ninga aryaba muka president kandi bona bakorga umucweka kimwe ninga district ejeje tino wabe nakimanya konga cyabaho kandi cyabiro biri cyagera cyabaho nyonga kumanya ngo buna kumwija kuka ninja kubandi muri ntungamo kamba gambere nkanta kukimanya nyo kikangwera nkenjura okwegwereye impankano aha cyanga ebirabe na mukaga byo kwezi kwa mwera 2011 omushaza afternoon nkahurire se mugije ayimsibwe yes oyina hakachimu na nol papara ntikambironde nabironde ohandike bitwaza kugambira nyinja karesha mwenda obiwa butoretero mu office gineji nakwata kachimu nabhandika byona nkararisteri mpango ebimwe nganta bino gwe ngandi kambara emwe nkabisya mama omucharo masheruka shema nkarara nyintambire kiro abo bakagira ngo ebye atagere cyabura azo muri ebyo akanwa katabuko kubatizwa nkanta kine kakakabikiro mama omucharo nkarara nyintambura nakambara shamushanze kiro nabyamaho kace shayi 11 kandi mukire nakakagwohe shayi 12 kasheshe tariho motoka yona nashitama boda omurombe kantera gwakasheshe na kilometers 15 ninjeni 10 kuzamasheruka kuzaje kukashamwenda fairo yona ngo kuyaberi nganagikize mu office y'ibangambire atobwe neberabe na mushanjumanya yo kwa mwenda eberabe na munana urukiko rw'abareberezi bona bashitama bandonda nko mureberezi wasaba utankore he n'umuntu itungamo abishemwe ngo abantu bakora campaign abantu tukora campaign yebwe bembeze nyo taro na campaign na nesha yo kora campaign kanta jini Ruhanga nwachitika tekere mwenu katize achatureta okushaboko gushikire okusima magara ga mama emyaka nshanju na munana biti no jima emyaka nshanju na munana abishe mwana nyende mu kwezi kumwe na mama by the way first resident za rwo mu kwezi kumwe ebiri kumwe na mukaga esandeje kwiri ibyo kwezi oko mbwe mkize emyaka nkaga yo bukuru emyaka njaraki nkaga ahizoberyo nkatongoza ebitabo bishatu ebimpandikire bishatu mukono gumwe ati bishop yabitongoza yabishabira nabaye bariyo bona bonari utashebyoka kariyo nabandi ate ebyo byaguma byishwa aha myaka nkaga nkandike ebitabo bishatu mukono gumwe kandi mwena muja kubitunga abuko ati byo kuzanazana bibirya ekyo kama mpeze chechi mweno nsima Ruhanga agwa president na mama buri hanga rine president waryo omwe obakweto mukuru wihanga tera triangle kwataka urukumu rwawe tera triangle watera triangle mbwene reba mutwa aha mutwa buri hanga rine omwebembezi waryo obakweta president wihanga noko nomwe ahinga mbere chikeje ni president Museveni first lady wihanga nawe noko nomwe mama Janet Kataha Museveni then itabandi nitatu yo triangle by the way triangle ejo nitatu jeresi niwe turi niwe tahawa kwa wahori tahawa kwa wahori
tena buri muntu ariyo mutry ecyanjemeza buri muntu ariyo triangle egi kotari mu triangle egi kotari aha ekikumanyisa ngo okubaha kwawe niwe oriyo mugiraki omu triangle egyo eyihanga ntabwo ekyo yekwatoje oti ndiyo omuhendo ndiyo omugasho ndiyo ekitiinisa kandi nikyo muri ekyo kyona kimwe agamba nikyo muri. So omukuru w'ihanga yari mukuru w'ihanga niwogwe kandi aine mission ey'ihanga amuhereze kugira ki okukora omunsi omu nja father niwe agigambaho omukushaba mission y'okugira ki y'okukora omu ihanga eri namwe na niwe nkora omu triangle egi niwe oine mission y'okukora omu triangle egi ey'ihanga oine mission yawe kandi mission ye etakahwire tokurugamu ekanyerehi munchize nyeraho mbirehi ati misha neje yetakahwire tokubasa korga mu ihanga tokubasa korga mu triangle ejo nogumamo kana abantu binji yawo jango nahargamu namwen bakakumaja norgamu wayanjira hati na hato chirumu ati ukirya ukirum kandi wo takabire kurgamu to kurgamu ukirumu kambagambire ezentebe z'umushitamo. I am very careful. ezentebe z'umushitamo buri position yo gireki eyoroho no mangu hino kugenda kankigarukemu nomanya ezentebe eje yakureta abo kwa hino entebe yoshitamo ninga position ninga mwanya gormu ninga arhe eyoroho no manyangu hina bajizorira misho bajizorira misho kandi buri muntu najaje najenda kandi otajangu atanchar bakatandikira nabajeraje nabajenda kokaka ngambire mission yetawi basi mukebaro mission yarhango muri yo yetakawire tokurgaho konka kwerawe mission yaho kan gabo ku mission kwera yawire entebe no jerachi position no jerachi kan no tahombo jerachi ombo sinji ti wokubanza kan ti wakai wa muheru hariya hanchinjire manya tunugwe mukunde baje kigando cyona cyore nkaze mperezo turumu aha myaka mwito nkanyine emyaka 85 na meza 3 house of bishops hati kamba gambire ranga kwarangwase eje myaka 5 yasigara yo nacheza ninye ndabenchirizeyo oburingwa umba bishops bona barumu abagira mu house of bishops okumara buringwa imyaka mingi mwena amazere bishanja bingi kongana hati ndabugana burakurwa hati nanye bishanja ni bingi so nanye hina bajizorira misho bajizorira madrasa amisho agenda di agenda ryari bit na agenda ryari bariyo mbabara yabrayenga bagenda bahumure mission yarahanga ko kweciroho ngiye muri intunga mu stamya ko murebereza wanyu wenu abishe mwenye rabagambira watch your position ejo watch your umwanya ogwe watch your mu ntebe je yorumu teraranga umungaro so nsima president wihanga nomwe first lady nomwe omutriangle y'obutegetsi bwaki bwihanga nitwe twinaitira buri muntu omyanya yitu konganyera kwashaba tubukwateje ejentebe justamhoje obuna bende nakawa nanahandi nyonda bero offices nyingi azani nchara kushanga mwe bitebe birungi byinenezika nkanjara arakajiya rugara akaruka kajiya njara muntu kajara kati njara muntu dene ebuziga bwa bujana ati so nkangu mari njuga njati
nganyine kitebe kirunja bishemwe konga mwe hati mishenikaho kuyahwire tunargayo tunaza ntungamo tinye mureberezo ekitumwaka ku 15 konga tayimuneja kuka nentebe nayo ninjaje ninjirikamo konga buza kurya joti nojirikamo ota nojirikamo ota nojirikamo nokora mishani y'uruhanga akwerize mama na muzeyi bakozere mishani kandi bakimba bakikore y'uruhanga yabaherize kandi bakikore bukusyamuhero ruhanga nwakugeraje nwakumanya nyahimbisibwe tingugeraje tingumanya konkana nitwe twatege entebe zitu twatege office zitu arechi bakweta destiny helper ninga kanshita mpuru destiny helpers abantu abo kwataraho bakakusindika misho ukagumiza muno tunguka nambweno katiceceke ukace teka mu life yawe ababa abakwatireho binece bakoreye banakace banakankonyine umuntu cyakore ukasindwa ate ahoraho nuhogwe kandi hanwa bakwamba cyarayo uburingwa ukujya togwe cyakozere eshirangamo amwongera imyaka otogwe nono bijuka abone bo tweta destiny helpers mutaribebwa mutarijarachi mutaribebwa abantu abo ngwe mbajereki mubasimi mugume mbijuke nobarurgo magara genseji mwijuka abana babo mwijuke bijukuru babo mwijuke bijukuriza babo ahabo kuba bine ekibakoriyeho bakakusinduka ukagenda misho nyana mwenyine kigambo kimwe cy'inkutino mbibromo in fact cye hantu habiri nkibajomere ni mwacintimbya ni mwacin okurga kibakweta okurga umurujungu baceta exodus okurga eshura abinibiri Exodus chapter 22 okurga eshura abinibiri mushorongo ogwabe na munana okurga eshura abinibiri omushorongo ogwabe na munana nugujira guti otarujuma ruhanga wachura otarujuma ruhanga nabukwakuba okucena omutegeki wihanga ryawe cyahoyo gugenda kunjuma otarujuma ruhanga n'abantu babiri ruhanga kandi na n'umutegeki mutabijanja ariho nagushoma aba TikTok abakenda kunyita kwabite bajango okina gushomera ngo mukuru yanga n'uruhanga otarujuma ruhanga ejo namba yo kubanza no bukwakuba okucena omutegeki wihanga ryawe okucena omutegeki wihanga ryawe ahanda ikiri ikanche nangwa nakweza abishe mwabo kwa prayer breakfast tutazo warancha buko waranchi no shato bagitebikanise ejit prayer breakfast abishe mweti ngwenda dishikore prayer ranch ni mana rete embari reta karebukaga mu district ebyakozwe entumwa eshura yabinishatu omushorongo ogwa gatanu Paulo yagira ati bene witu n'abantu akimanyire kwa ryo munyamurwa omukuru akwa kikahandikwa ngo otarujuma omutegeki wihanga ryanyu otarujuma omutegeki wihanga ryanyu gambo ryaje otarujuma omukuru wihanga ryanyu otarujuma omutegeki wihanga ryanyu
otarujuma omutegeki wihanga hanga no yatangire nambwe natambwe mbakubute ngati bajangu president ne ruhanga no turhanga na wayine ruhanga wamuzeki wamuhangire konka ecyagambwa otarujuma omutegeki wihanga ryanyu konka cyakandi otaricena omutegeki wihanga ryawe. Tell somebody besides you, respect your leaders. Respect your leaders. Tata aine myaka 92 chinzara. Tata na mabona bachiroho. Tata aine myaka ataba TikTok mukakwataka nabahursa. Tata bamweta Yokana Kabazi. Aine myaka 92. Tata amyaka 92 na hati nwe chairman wa LC1 wechanga chitu. Kandi echanga chitu nbacheta Bugarama umutanukanso y'amasheruka hat kamba gambere tan mubaraneje nemwe bakashitamenye mu myaka nyuma yone nyuma bajangu abara abakuzayo tubakutunguka nibanywa basi amanya barana banya tubakushemesa abana tubakukora mwena bara okokwe omucyaro cyite ataza mwe bara kandi bakimanyize tan mubaraneje hariyo trading center eri kurya bajangu abakwenda kunyamaruka bazenkayi trading center kuri konga bashara mu kayerosi kanso bajangu tushemese abana bitu tukore hard working batandika kushemesa abana babo batandika okora echanga cyatunguka omubwenge kandi cyatunguka n'umukora aro bakora research 95 echanga kitu kikasinga ahabwe ntunguka bakabamara na family ejo eshayishatu nibabuza mbachondoza okwashomere okwa kutunga 3 hours region yona nito twasingere bata miliyoni mushanju zo bwirogwe twagenda twagura umwanya twatamwe ekibera cya LC1 esente za LC1 abishe mwe nanye nindyo abana nibaryo buri family niryo konge cyangwa echo nje cyarije muno mureberezi wa South Angore Bishop ayimsubwe Range ekiyambire I respect people. Tata ni muhechitinsa tata wenka abantu barahangani bahejere inchumkorera ni nyejendesereza tinkabasa kurwana no kutongana no ntumwa yarhanga ija sheku wanje tinkahajeza okwembera nkajanti ababa no twena tugenda mwazoha zarahanga buri muntu akamuhamisha niyo kugera yo gukora umunsomo kashika wasigara yo ababona ati nambajwekera bari bitaraba Seventh Day Adventist ija mukashika mwamwije rikayo inandi jo asigarayo abachwezi barahi kari mani mara TikTok ni mani mara TikTok ati ninyejendesereza okurwana naba abo kwarhanga katkunda yatereza umugisha go kwisabana mugiraki umugisha kandi ntubashabira umugisha kandi kubabaho obujurizi mubwine kandi nyera washaba ngo obutwari kiraki kimwe Adam na Hawa mureke kurwana mureke kwangana reka kukore bitarimo tukora ihanga ryitu I love my country
namwe shongore cyo shongore cyanga na necho staff imwe hatu bagira ngo shongore na stance imwe bamwe none na mino ngacweka kandi ubwe in position umtriangle mwe mpango kongacho go so echeshonga chihanga ngacheshonga kandi ni ebichigamba ni imitomo nkora mukunde abantu barahanga nko kubari twena twasa kwingana kandi turingana ezen kumwezezi mwazire kumwezi zihe kumwezi itano zihe za buryo twatandukana naka akakachaka akakara kaheraka kakajati bakambarondo mugabe baheza testi urukumu orihe tennis akapira ahansi kakatwara higuru mtemwe konka niko karabo mugabe urukumu rwa so hatandika ko kubanza katinyowe ni nyamukama wakushibe ko mugabe katago kuba nyoko ngugere nga ninye bakukira kandi bakuntera tingu baruka mpami mwene kama kwanje munkora umugerasi omugabe nikabakirwa mwene atoro wayemera ta nkabakara umugabe numurane nempeta bishop numweri ejempeta ni miliyoni emwe abishe mwe miliyoni njire miliyoni emwe murukum ejempeta eji tinyo nkabakara umugerasi omugabe nabwo cyo ngumise muri umugerasi ndiyo mugabe ndiyo mugabe ati akatika abakirwa akagumire ekitembete yamugabe orwayemera katwemerere orukusharayo wona noha izemezore yemerezore twarangura orukusharayo rwaja tumwena hati ubunku bacara mwena babe ninye bakora umugiraki omugabe akaka katungana kayemera katabantu ko bahwera umucome mbabitanwa kadiyo konkomero misho kumuramuzi najara mundi nagamba ekingamba kibakirucyo bamanya ngo hatani serious abantu bakuza mucomena kubita bakuyita bona bahona ndivere defender nabwo cyo munkora umugiraki omugabe ecece ati ececere iki cyari kije kiteki nyo kambagambe nkaheza kare ninye ecyo kubanza katore size size mwena ni bagiraki ni mbakera ubuhango konke cyakane ninye ntungisa abantu honorable members of parliament dece chikumu chine chikozere chikabasini ko parliament pa terrorist echingumu tenda parliament konke cyakana za checks numuzimanyesimu nanendanga muntu zona ece chikume kandi buri muntu omunsi yona ece chikume cyica aho kutambinga niwo ine wenka no yesha iwo wenka tino wokushana nawe omunsi yona mazima research niyejo chitumwe nyonko zero mu muhango nabasindika mu parliament nabasindika heru nabahise sente nabwo cyo mupindo umujyaje omugabe zona zikazine reason bueno jaji yasereza ki test urukumora picking tennis ball wonga ayinga bakamba mbona je ngino rwakirize tine rwakirize mwene zarebana zitkoreki rumwe rwajyanga twatanise muri gitwatanise kancha bichi tenisi turungi zakwatanza zakwataka tenisi zirakachize mitemwa higuru zikakasya higuru yejo ahiguru nabwe cyabishemwe banywana banje muri gitwatanise tichikumanyisha ngo buzakwatanise impeta zikazo mu ryaka oburingwa bwo rwabo no ranga katanga tutakushana itaranta zitu tuzukushana ogweje tuzukuja tubukushana baiza no bukiga tubukushana na no kwera no kwera gwa tukuja tukushana baiza na misha gawe tukakushana gani ne enyindo baruzore enyindo yawe enyindo yawe yo kuchira yo burungi omunyindo zona zo kuchira nabayemera bajango ne kinyindo yosheke oshemerwe abo kwato kurwara sanyiga ekinyindo cyanje kutambira nti makufuhaye nahe der bari abino munyindo buce abakujanga barungi bafureka ngeni yoshemerwe etere no mungaro oyesime twena tijireki twatanishe ndija kuchiriza ndungamo etungama yiguru ndija kuchiriza Uganda etungama yiguru konga mutajuma umutegeki wanyu mutachena umutegeki wihanga yanyu tubashabira umugeraki
umugisha gicweke kitwashoma mbashabira umugisha tutubira umusinge deno ubusinge buri tine kitakorwa aho businge yuburi tine kitakorwa namwe noje wanyagere cyatahirawe nkamutugwenjere kigaragaje bishi ekizi nchemeto uraja ekiza kita insechulte tandika ochisa kulia uta turisa kanya mushungushungu ndiame fani ngani yame derechereba hansi obinsechu obusinja butarasi bubura ochibano tambura waikaria embeba yayimere ta ekagarka yarero okwinga nakorera izobe insechulte obusinja bwaje wa atembe bana nefka yawe nanechwa konginse chulte no kubura obusinja bujai gamba ubyaje turwana robusinje bwawe rina jo businje bwawe korera obusinje bwawe obwendeza abandi obwendeza ihanga ryitu echamuheru tukoresha amani tubingo bugerake ubworo kanye n'abagambira mu intungamo ubworo burya n'ubugenda abakwasira enjiri yo gukora ubworo n'ubugerake n'ubugenda mukama abahereza umugisha mukama aturindire muzeyi okusemisha n'ubwerugerake ubwerwa mukama aturindire mama birthday twacelebratinga akuruke yo kurga habirari kandi ugaruka mu ihanga ryitu hanga kora imishano muri bo bagireke bagiheze ebirukurata wari hangana wakugerake nwakumanya ninkato kumanyorija kuba district chairman umyaka 10 konko goryo kunwari iyo muzando iyo ko mujeno muzando ara disaringa iyo jeno muzando kwato otero hikaw umuteri ninga meya witu yemero muterori ninga general je tumwe oyo muterori ogwasije mu ntebejo naye tabatariyo zona tine erukusigarayo abo obushoboza kizete achibwine naye mwemere chabe wa 7 day atakashabire ni witshabise ino wasigaralizo katero wange kitinisa tushabe ruhanga witu ruhango mwesigwa munyarukundo itukusimba tine bugarukiro ahabwe mbabazi zawe na rukundo ibyo toreko butosha ibyo birinzira amagara gitu byari ndihanga ryitu ibyo birinzire umutegeki witu president Yoweri Kaguta Museveni nabekaye nibyo bitumire twena turi yaha osimwe kandi ohebwe kitinisa tukusima ahabwe rizoba eryo tutekatekire ngo tubase kuvugana tongere kugarukanisa amamani no kuhamya ukwikiriza kwitu no koreka rukundo iyitwinira ihanga ryitu webare osimwe ohebwe kitinisa mwe mutongera kwekwa abo kuba aho tari twine kituri kubasa ubene wabasa abategeki omundengo zona zihanga okubasa kutwara abantu ba umisho umubye ntunguka umubye micwe nebindi byona ebyakubasa kwise zina ryawe kitinisa ahamigishe wa muhire oyongere kugikanyisa agire ubwenge buri kumara abasekutwari hangero mumisho nikwe tuhimbisa izina rya abategeki bona umundengo zona twabakongera reke imigisha yawe ebabeho kandi ebe aha batuze bona ihanga rigiro businge rigiro bugwaje oturinde bigwerereza ibyo miringo yona na munonga ebora eje twizire ugitwihemo tubase kugira amagara marungi tusima izina ryawe otwebe mbere muri byona tukusimira bishop waheza kutwa presentation nungi watugaruramo amani umuherezo w'umugisha kandi bebembezi b'amadini nko tutireho kutubasebe mbere abantu bawe ube niko watuho umugisha n'ubwenge tukorere hamwe umukombe bawe n'ihanga ryitu niko izina rya buri himbisibwe
niko twakushaba twino kwikiriza umuri Yesu Kristo mucunguzi witu. Amen. Basitire mcharo ukate imbere. Azwekera abachara batayibe abuka ne birthday ya mama. Yeah, webare my Lord Bishop kama kongereho rahanga wito murungi twakusima mununga webare hawe izoberi iri watebekana sakura birumbahereza bawe bona our Lord Bishop hemswe abakuru ba kanseji bebembe Sam Mucunguzi n'abandi abarya hansi yawo ntwimusya tugare kitene Sam kama abo bebembeze beitu His Excellency President wetu omukundwa n'omukyara we mama Janet tukusima abwo kuba bahiro mu gishahara itwe tugare kitene Sam kama wetu abo kuba baturezereje batukozereje ihangere barakozereje ubongere migisha ubongere buhangazi na munonga mama wetu otwishkerizo batukusimiraho kandi tukumushabira habwe myaka nshege yasya shanju nende ijo shaza munana nabwo amagara go muhire kumukiza abirarwire wa mukiza esitensa twakigarura mbweni izobera mukama wanje oruherezo mukisha abamadini abadibembira abantu bawe bari hansi ya His Excellency abanyamadini abo butegeki bona bo base kwasomura umwogo hawe ihangere baherezo mukisha kandi yo mbwiro bwa bwendo wareje isire tuteke ho burinzo bwawe mukameshi kambo cyo nkijera ngo shabira bebembezi ihangarigiro busingi mbwe twayemera kushaba twemerera umwanya gwawo gwa twebembeze wembera abantu bawaba emyaka yo muzire witu mama ojongereho umuhamagara amarungi abana bo baherezo mukisha omushizo muherezo mukisha nitwa bari hansi yo baterezo mukisha ihangere base hebwe kitensa oguma hebwe kitensa mukama omunsi n'umuyiguru omumagara gaitu ombwebembeze gaitu izina ryo kuhimiswa Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Amen. Atwemereze mikono yetu Ruhanga ntwakira mu kishogo ubwo cyakandi ntugwendeza ihangari yitwe n'abembezi bitu kandi yitugwendeza mu cyo katabaho mu gishago Ruhanga ubushobozi bwona tatite mwana n'umurkwera bahihangari yitu ya Uganda okutwashaba twena a president witu wihangere General Yoweri Kaguta Museveni na mama wihanga mama Janet Kataha Museveni na family yona kandi ite okorga al vice president kagumuzamu okika achanga na nebitongole byona ebyihange byona ministries zona omutendera yona na institutions zona ezwatherizo muihange ryona abaryaha n'abataryaha mukama umucogwe babeho kandi mukama emirimo yitu gukora eywatherize gukora itari tufera busha aha muheru tutunge amagara gataho ujyo tukazari umwambaro murungi ukaba umwesigwa umurubice ntabwo cyo taha umukushemerwa kwa mukama wawe mukama nawe kushaba tutarugira mwaho tukayishanga mu gehena kandi twakozere binje mu nsomo abo kushisha no kwimuka no kwimukaho aha muheru umucogwe gwarinde gurinde district iteji nawe bembezi bitu kandi twakusima abo kuturundana abo kweki cyitengwa ashahezi no celebrating amagaraga mama imyaka 58 kandi mukama mucogwe meni mukanga turgo twena hati nebiro byona amen mukama agumeni imwe amen terera hango mungaro agwe yatukora kashishaka mwe bare bembezi bitu mwereke tukorera hanga owakora rahanga namukora amen mukama agumeni imwe amen
Yesu asimwe, Yesu asimwe. Mukama wita asimwe. Nimbashe kumbuza ngo butabukata butugambira. Ato butabobu no butabo bushatu. Agatabo ko kubanza nakajira ngo Darada of Testimonies, Bishop Ayimsibwe Nathan as a farmer. Mukagumana mumbuza bito gubatandika ataka kurata abishemwe. Ubwo bujuruzo bwona burya. Nango kwata sentence emwe otpa nke inachiramu. Namwe inachirayo nejera ngo God never despises small things people do. Ngorhanga takurebera umbuce bw'abantu bakora koreka abantu nibo bakora konka kachako ine kakorese kakoreho cyango then no genomish ateje sentence emwe then agataba kandi the Radar of Testimonies si fa namwe kamba gambiro kwishaka kwawe nureba hari abo ko watakwe no mugishogo gukufere ubwo kwisa mama birthday njanje na munana namwe rangana ja kwanjara nkendije minji umisha gwe cyakora izobere okureba hari reka kureba hihi wareba hari no hakorera kandi ni hashepingiwe kandi rahanga kukora ibyembazi icyo ayo noreba hari ushanga wachikaho then akakana kajangu Darada of Testimonies ne volume ya kushatu the power of I am icyo kweyeta nchokuba ati dead things do not move until spoken to ebintu bifire dry things do not revive until addressed nebyo mbere nabyo bako ukorangwa bikoraho ukaje cyargamo God's word into your environment. Feeling can fluctuate, but faith remains stable. When you speak from feelings, your words lose authority. When you speak from faith, your words gain power. Echokweta nchorokuba. Bari yakwaje ngo twiringaniza nabo twantwingana urusenene. Aza bakaba binji bakaba 10 tine washira umunsi ya kanani. Kwereka Yoshua na Kalebu abazengo uriyo muri twe n'abamani tugende kandi bakazayo nubakira umunsi ya kanani. Echokweta ncho kugira ki nchokuba. Ntabwo cyabishe ko rabuguro bwona bushatu atego ate kanyetense na yetense ko rabuguro bushatu na leta copies 30 nemtwari 5 yonka konga ko nende kutwara kamwe kamwe nemtwari 2 ongani nja kubeto murunchi yantunga nkebera Kampala kana nabesere mwena atagira wasigarayo omwaka ogo utakawira mukama agumirimu muri chapter wanje nabahereza nyine copies 30 zonka kandi kuziraho utambuza mwebare munonga mwebare abanyana banje mwebare abanyana banje mureke tukundane ite kutwangana ababon beitana imwe mware bite ite twenga twayangana ababu twebembe arombe maraho tina bajanga byabe byo kunyuka byana so imwe mwitana mwabo kuba mwarandujeraje mukama kumeni mwabishe kandi cyaraho ninza kutahe mikono omburisho bwa rwoho bantegerize batire na line mamba tera line ijahimbe ndi bayibine muri abacara mazaje bagamba te muri ahunkuza koraba ndere imbere ba byo nabyanzi yona nebyo kwa nebyenzi yona none shango ryo akabi brass banda batera wa mission ko kogera si konka yechiro niwe berbate habi murebyo niwe bamaza bakweshongore niwe shitamo audience bajeto burunji bwensi mwe bari hona rebozi ntubakurisya mwena tubakurisya na oje tukabere mama tubakurisya abishemwe mureke tukore hamwe twatanise tukundane the world will be a different place from today forthwith. Yes asimwe kama simwe abantu barahanga byona byabaje ikigambo cyagambwa
ishara twazuhurra kandi tushengera gumiza muntu shaba ahabwo kuba futarabe turi tugumize muntu shaba mbwenu nindeba twasigazayo items nk'ibiri eshatu konka tutakazigireho na nishaba ngo chairman witu governor aje twakire kandi yatugambire n'ibyakwenda kutugambira nangwa twanjurire n'abakora babundi kureba aha then kuturaheze tusime tushare keki tugumize mu kwereza mukama chairman za program umureberezi yajyangwe byasigara ntuza kubikora kandi tuza kubikora kwe konkaka tubanze tusime then atwakira kusima kwitokwe atublessinge then wagumizemo nitwe tugumizemo kamasimu kwaya twaza kusima icyeshongoro icyeshongoro cyabi twaza kusima keki twaza kuchara honorables icyeshongoro twakira kusima ishagama y'umujuni niyo yonke inyesiga injira bundi wegamo kureka mukama wega ampamira harukiri ampamira harukiri ebyegisi n'omushenyi ebyegisi n'omushenyi ampamira harukiri ampamire harukiri ebyegisi n'omushenyi ebyegisi n'omushenyi ubyona none byensikurije anyesije byo mwiguru ubusasi n'omukagwe kiragiro bwansigireho ampamira harukiri ampamire harukiri ebyegisi n'omushenyi ebyegisi n'omushenyi ampamira harukiri ampamire harukiri ebyegisi n'omushenyi ebyegisi n'omushenyi yatulaganise iyo nyonga yonipambiza eno bufegwe byanje byonna unyesiga ampamira harukiri ampamire harukiri ebyegisi n'omushenyi ebyegisi n'omushenyi ampamira harukiri ampamire harukiri ebyegisi n'omushenyi ebyegisi n'omushenyi ekiro techariziraho yashanga techereze kandi nyina kamanyiso moyo we uri kwera ampamira harukiri ampamire harukiri ebyegisi n'omushenyi ebyegisi n'omushenyi
Kampamira haruchiri Kampamire haruchiri Egechisi no mushenyi Egechisi no mushenyi Mukamana njirati Oina mani mashi hati sho yehontere Toribasa kuchena Yes akihula Akihula Agashashula Ama bansaga Yansasira Yansasira Chimwe nayera tete ni wewe ka wewe oina mani oro bezate chimwe umutima kwibare no kuchiza mube oh yes akihula akashashula Ekyandikiro kyawe nikitugambira ng'omuntu n'owagabisa emikono yombi ayiyongera kutunga kandi ondiijo aine ekyashemerekwa naheereza kandi kimureetera obworo mbwenu Mukama twasiima twena hamwe kandi na rukundo mpango abw'okusiima abwa maama ha birthday ye myaka 78 eyomuheerize nangwa na niitwe twena buri muntu aine birthday ye n'embabazi kugira ngu tujye tushuurire mbwenu yakira okusiima oku kandi ezi ngaro za kusiima n'emitima eyekundiire batari kyena batari babooro ab'ekyengaro zirakwate Mukama kigyenda omu maisho kibatwara omu maisho batagaruka enyuma kandi mugisha gwana ng'obushobozi bwona tatiito n'omwana mwe orikwera gumiri Mukama gutabarugaho kubatungise eby'omu nsi n'eby'omu iguru hati n'ebiro byona amin. Twaza kushara keke ngonka mwija ngo nkiza kutora keke abantu bantegereze rwoho munchirize ngende kwako uri wa parade niwe ate bakutegeye gumushana tumukora ngo mwe munchirize ngere keke yanje agero agindira breakfast yanje hagero hari ikifo cya kabiri Konga district officials mwebare to organize this. Thank you very much and your team. Ya mwebare mureketerere abantu ebembera umudini tubahereze engaro z'amani koko engaro izo kaninche mureketere engaro z'amani haza tuziterera higuru wabare bishop father district cars na team yona tubasima nyiza kushaba abantu abatishika hatusharekeke za kushaba bishop witu katishikeho father John Baptist katishikeho district cars katizeho members of parliament abaroho koko tukabasa kubura kweta chief organizer of this function honorable Bata kama tenet nza kushaboshikeho then nza kushaba omujwekerwa wa mama ariyaha Mrs. katishikeho nza kushaba president senior presidential advisor katishikeho
Then twine representatives ba regions ezindi, Bishop Stimson na Noah Bachwanga na Mrebaha Katukeho na Pastor Hope. Niza kushaba Honorable Stephen Tashobia Katuzeho. Twine Chief Administrative Officer tuzeho. Then RDC wetu ozeho. Twine Chairman LC5 niza kushaboze oshikeho. Twine family representative representative azeho. Twine omuchara Justin Rwakakoko niza kushaba tushikeho. Then twine Kajimba katuzeho. Peace Musime ukora kujwekera abacyara katuzeho. Then munyekereze ninzagara kanshabe representative ukora kujwekera aba LC3 ashikeho omwamakim ukora kujwekera veterans yebare General Wills Byarugaba mureke tukore sabo den tusharekeke awaje orukujwekera movement wa LC3 omukuru Magara na meya orembo rwa Ntungamo babare nani ntora himbweno aba PRU representative General Savembe Isha tusharekeke mwebare ntuje kubara kwihari yetano katushikeho. Happy birthday. Zakwishongoro cyeshongoro cya birthday. Happy birthday dear mama. Katurete kiriye kindi we wacha wewe lete kiriye cyenyine original composition. Happy birthday teach. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. Twaza kushara keki tena nsakwemereze mukono wakati ngumanya Andrew Kangaho ariho niza kushaba you join the team. Join the team then tubareme ronde 5 twashikara gumwe tushare first kadogo kale let's go emirundi 5 5 4 3 2 1. Happy birthday dear mama. Thank you. Happy birthday. Engaro zamani katwere cyo musinguzi. Happy birthday dear mama. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. To you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Mwebare abo kushara keke mu gisharagure webare amurebereza witu kutwebembera hatu musitame dene keke nabakushara barabyemo kokani nsa kushaba tuterero hange ngaro zamani abwe myake yahire mama mureke tere ngaro zamani tuzuhure na nakaru ko kushemererwa emyaka 58 mazima n'ubusinguzi hati abo kushara keke baza kwamiza mubaro kushara munyekereze tuteke yake shongoro kamwe bamurebereza rukushohora then kwara heze tuhereze speeches za kushaba twena twemerere choir just give us one song. Wonderful peace, wonderful peace of God. Yeah, katumuhubireho mureberezi katumuhubireho wonderful peace of God. Wonderful peace of God. Everybody. Wonderful peace.
mwebare nanye ntutakatandikire ine kinanyenda kubuza wakuwasa kuba yakize emyaka 78 oryomu just yemereza omukono tukwakire kanone Kate Kapasi mwemerere turebe abakize emyaka 78 mureke tubatere engaro z'amaani abantu aba mwebare munonga kandi twabakira mwebare kubaha mbwenu okusia emyaka 78 n'embabazi za Ruhanga bwetu tumutere engaro z'amaani Mukama ninkusiima kandi ninkwebaza aha kubeyi wanyihire nihare onshembuse mbwenu bara emigisha yawe yone Mukama kuhire uri kumwe okuno kwishuke noja kutangariro kunda kwe mugire rukundo bagenzi bitu mureke kurwana no kugaragara mwegese abantu abahabire mubashembuse bona nyawe no mugasho tindija kuguma nkokundi tindija kuguma nkokundi Mukama wanje Yesu yabara hamwe nanye tindije kuguma nkokundi mwebare munonga abakeke ninza kubashaba katurabyemo akwatwa bahereza speeches muri kurabya mutibirije kugira amakuru abakoya mutereze cyeshongora abakeke basavinge cake juba two speeches emikoro yitu live televisions yenda kusima banywani bitu aba Tayari West mwebare kubaha twinaha aba TV West mwameri yasiro kutugusaliyaha na team twine aba NBS Nairo Post bariyaha ready ankore etukavaringire ziyona nekimanye kiriyaha atwine ababona FM bariyaha nana other media houses bona bariyaha bene mwebare kubaha tuza kugira speeches ingufu kugira ngo tugendere umushaha za televisions tizijira ugaru chiro izo okay ndeke mureke tugarukiraho munyikirize mbanjura abantu abariyaha ndeke twinaha memba wa parliament wa Kajara County omukuru owamani Honorable Hunter Bienjeru mureke tumutere engaro z'amana tumwakire twine memba wa parliament wa Ruhama County Honorable Beatrice Rwachimari owamani mwakire twatunga umugisha muhango munonga twinaha Principal Private Secretary wa First Lady omukuru says rukurungu mutere engaro z'amana tumwakire twinaha Commissioner wa Electoral Commission kandi wabire Honorable Hakategekaje Honorable Steven Tashobia mureke tumutere engaro z'amana tumwakire twinaha Senior Presidential Advisor ahabwe enshonga za ntungamo omukuru Ivan Rutahwire mureke tumwakire atwinaha First Secretary Regional Peace and Security Minister of Foreign Affairs omwami Andrew Kangaho First Kadogo mureke tumwakire guno mwana weka twine Retired General Willis Byarugaba mureke tumutere engaro z'amani Retired General Mateka yahiza kushohora twakwakira kandi twine General tumwebaze Brigadier General tumwebaze retired mureke tumwakire twine Honorable wito wayebembiraha hatumukamuhumuzamu kuko wita kwenda kuhumura kiriyo nakora Honorable Bata Jocelyn kama teneti mureke tumutere engaro z'amani twenda kusima munonga twenda kusima webare kuguma mu bantu kandi na neki cyone kimuri kureba ruyari no wabira cyebembire mutere engaro z'amani webare senior twine members ba NRM District Executive Committee abadek ninza kubashaba mwemerere abadek abakwasa kuba hatu ino mwami mujenyi
Wilba General Secretary, Honorable Philip Nkwasa, twine omwami Mutebi, then twine General Willis Byarugaba mbatere engaro zamani. Twine District Speaker. District Speaker Ariyaha Honorable Mupenda mutere engaro zamani. Koka shiko yemerera je hubere hota abantu ati. Manyori yo musiasya. Yabare ogwetu kamuhebwa Ruhanga. Twine Chief Administrative Officer wa Ntungamo. Omwami Kiza Federis ntwenda kusima mnonga Federis akuba kwiha watunga mahar sozi habire hwempinduka. Hati ni mporangu na nabo kuhumara ya humara hati esanero kujana muhaka senteke. Bwe tumutere engaro zamani mukamuhereza engaro. Ebyo tutubiherero kantungamo. Twine RDC wa Ntungamo omukyara Kagaiga mureke tumutere engaro tumwakire. Twine Mayor Warembo rwa Ntungamo omukuru Jacob Kafureka webare kubaha. Twine Vice Chairperson wa RC5 omusiasi. Omukuru Asumani Kigongo mutere engaro zamani. Kwa Kigongo mwamuhenga ronse nche mureke tumuhereze engaro tuzihore. And in a special way ninyenda kwanjura Deputy RDC. Abira twina mobilization yo kukora umukorogo omukyara Rosemary twire boyemerire nkugambiho kandi yakoraje yatwasa twarga hasha mukagaze kiro mureke tumutere engaro zamani webare kubaha kandi tushemerirwe mazima kutukureba twine rukura abacyara omukyara Peace Musime ari yaho mutere engaro zamani. Twinaha Kano Edward Natukunda arai amumutere engaro zamani webare kubaha webare kubaha twashemererwa kandi twinaho omukyara ari nakafure ko rukurra mobilizers bona abantungamo Chief Mobilizer ka munyanshongore kandi abyari ya team yo kumobilizinga webare kubaha aba PRU General Savimbi bamwakire webare yes mukama hoka arifu yagareka hoka kitojo yagira ngo akaruruke bakakiba koka humura bazabane bizafuterera. So omuringo gwo mutano munyikirize nyakire okubaha kwa Chairperson wa District Service Commission omwami Alex Twebuze mumutere engaro zamani webare kubaha kandi ntukusima obutwire bwona. Naba nayakire Justin Rwakakoko ninza kushaboga ko yemerera bakutera engaro zamani ono ba stakeholders bitu bakuru ninza kushaba abente byakishatu mwena mwemerere abente byakishatu mwemerere mubatere engaro zamani mwebare kwija twabakira district councillors abari yaha mwemerere district councillors mbatere engaro zamani mwebare kubaha. Then abandi ntuzaguma ntubongeraho koka munyikirize twinaha governor witu chairman RC5 obirari ya team yo kumobilizinga omukorogo kandi utwahirwe Ruhanga nyonka abantu arukukimanya harahake shongoro kari yakubaterire Buganda akabintu kajyango hariyo chairman mucyareyo mugwangari ya Afrika chairman musajja murungi nyo haza inakibizire bakakokeraho inakubayongera kugira agumeho Samweli tukamuhabwa nyamahanga emanzi yo musingo itagenda nagenda netubonabona mutakakiwe cy'ama RC5 tumutere engaro zamani gavana webare kubaha twakwakira twina abashubuzi chairman w'abashubuzi bantungamo omwami mucunguza riyaha webare mwakire director SAP hardware ariyaha webare kubaha na narebero mwami obusinge Johnson wa Mporo Coffee Factory nawe yabariya mureke twakire twaza kuza speeches tugambe bice ahabwa TV eshahazayo ninza kushaba chief twasigaze dakika 20 zonka TV katusharaho ninza kushaba chief mobilizer chief organizer wo mukorogo Honorable Jocelyn Bata kama tenet ijora musi habantu uramusi abanyantunga mabawe then tugendo mission program mumwakize engaro zamani Honorable Jocelyn wabare kubera habanyantunga motiriyo ntukureba arukwiza tindabure kwanjura president wa Lions Club Lion Ezra mumutere engaro zamani wabare kubaha kana akorana ntunga mu district local government wabare
Bari mnonga MC Bishop witu in his absentia uya yajiraha abebembezi b'edini abari aha mwena members ba parliament bitu abebembezi ba district bebembirwe chairman Samu entire leadership ya Ntungamo our elders former leaders bebembirwe Honorable Stephen Tashobya n'abantu mwena bantungamo Mukama wita simwe when it is over, I think we gather here in this house, which I believe Nguniyonji to Yabanyantungamo, not as leaders, ninga citizens of Uganda, but as people from one family in faith. And I believe we are here to lift our beloved mother, Mama Janet, in prayer, kugira ngo Ruhanga na no kumusima umarisa imyaka 78 kandi ko ku bishop yatugambira ebirabireho byona birabireho akabasa kumwinamara omukushasho kwabirara munsimira Ruhanga. In the past, we all kept quiet, twaguma with our hands crossed because we didn't know what was taking place till yesterday but one, when our president atwitinjire akakomentinjira ex-hando yeye akatugambira what is going on ahabikwatirire no kushasha kwa mama na buri kimwe cyona. So kucyahereze kubaho, that's when we decided to plan and pray for her because Zombi yakoze mu last statement he was requesting for prayers. I know I'm not very safe with the tinjunurwe mnonga konka kachakna yejireho ahina azarirwe nangwa ekikuja mutinjunurwe mnonga ni mama nabatajunurwe mnonga nabone bashaba bihuruka kubanyonka kura wa Honorable Tashobya umwaka bayijanyire mukonka tutera ngo tushaba rero batera n'ingoma tweshongora kandi turebe ibintu byakwata. So I believe ni manyaruhanga and I know ngweshara nazikora kandi koko abikiriza bagira ngo babernare beshata ibeteraniro mu izina rya Ruhanga ekibakushaba mu izina rye nakibahereza. As a person who has known Mama for some time, as a student leader at Makerere University in 2005, later as a leader in Ntungamo as a woman member of parliament, I really thank God for her life, for her humility, dedication, and commitment to her God and our nation. Kandi I think Bible James chapter 5 verse 14 na bagira ngo tijunurweje James ninga Yakobo chapter 5 verse 14 to 15 na hajira, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray for him, anointing him with oil in the name of the Lord. And a prayer of faith with someone who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sin, he will be forgiven. So religious leaders who I contacted, I'm very sure 90% of religious leaders abaryaho kukira Catholic priests abinterireho ngo kubibure rukugamba ngo hahino rwire mwete elders bo mu church ninga bebembezi bedini bije batwaso mu kushaba ku mwana intinga no kushaba kusasirwa mwe nshaba ngo Ruhanga base kwinamura mama kwa kuba hineti yashobize ngo kutwatanise ngo ikushabwa umunsi no mwiguru ncurwa abasa kumusasira amwinamura kandi ajagaraka tujoininga ngo mwebembezi mugenzi witu Abanyantungamo ekikurate kikushembayo no kusima chairman C5 Sam Kagame na jangu ni chief mobilizer konkana we yabumpire nkamutera actually nashangana we yabanando ndakabaine deputy RDC Rose aine Asumani already bakaba atandikire kutebekanisa. So we joined our hands buri omwe twamuha responsibility yeye
I can assure you ngo bakozere kiri kubasika kureba ngo umukoro ogu gwakorwa. Abandi abo kusima n'abatwatireho nyine ankwasa Philip chairperson wa youth yemerera ebe byome bitugambiraho n'uwabiterire busha. Twineho chairman wa Rwahi Town Council rw'entobo rwaho mwami Muhinda akanterero mu kiro yagira ati nitisamu yangambira yananyita ati konka twanshaba keke ntaza hine inaronzira tapana atireka ngusinkire mitwaro 20 ugira ko wayongeraho twe naturye tumarwa kahibura karono wakaguzira. Then nyenda kongera kusima mobilizers Barmu Kagame, Areni, Arthur, Amoni, Jadrasi, Deputy RDC, Asumani, na Reverend Ezra, na wabira ryomba mobilizingira baryaho mu kirondo betorora mwebaro mu muhango twarga hashamnana. Abakwaya mwebare deni abamahurre aba TV abatayari TV West NBS abobona I called them because they are friends. Tayari ne ya right honorable Tayebwa TV West naboni manyangusamo kukora yo nuwabesire naba NBS nabo ngambire nabo no mukasheshe twagaruka twagamba nabo so bona birukanga ukuba batwataho kandi banywani bitu mwebare mnonga aba radio zitu radio ankore nishabangwe kijumere biro binamutakaburo kwa mushaje tugume tubahagire na radio zizindi zona n'aba social media mwena mwebare. Once again ndukuhendera hineki no mango abantu bajangu membasimi baba baro Bishop arkwendera yagamba kintu cha Destiny Helpers aturiyo mwayi no muntu muringo munsomu hazanyo muntu wanje muringwa he's not very tall honare botashobya nari mushaba ngo yemerreho webare mnongo shitame he's my cousin brother no watatenkazi nyokuza Kampala. Echinderizo I'm going to cut the story short. He's not tall, but he carried him on his shoulders, and I was able to see so many things that people of our generation have not had an opportunity to see. Thank you so much, Honorable Tashobi. I want to thank Mama na mzeyi Nkazumu Karuru kuna herize kugwa Tashobya Honorable Yanyeta na ikowe yo mukiro no manyomo kutubugamba batariho mugira ngo wa exaggerating. I had my sister, my driver na winogo wa ONC bakurra so yagumana antera tuno you come home nagumiza mwowe kuna shikireye twagambira omunju at so wichiriza ngo bakusinga can't we do anything nyonka takiva Karuru ninjira no kukwiba kaka katari yagira tushohora here hazarya hantu harunjo we yahakutura yagira turuko at this world atunorebo kwebodira te mweno gira ngwaga majugo no kugaruka kanaga abamemba ba parliament ntapana atijiro kuhama you're capable of doing all other good things nubwo kubotara memba wa parliament webare nkahama na tambura 2 days after nyowe I'm from a very Catholic family. Bakumanya kushabaje nkani enda kuba musista byarema nabwo bakana bambingayo nabwo mutwe muhango so nagira ntikanza Christ the King kugira binagambira ruhanga. I had some money business gizes jagira Karuru zona nazo mu envelope najena nazinaga umukabox ka Bikira Maria kuna bire nishohore simu yanje keri yo flight mode nkakora na screenshot. Muzeyi yatera yambuza tubishiba kusinjire bata namugambira byona yaje tuhumura you'll do better in other fields even if you're not in parliament. I can assure you Ninsima Rahanga and they have tried their best kugira ngo ntakaguma redundant na no gumana bampamana na bampamasko na bampa no kuhama kugira ngo I can perform no kwe discovering munimba sakora byinji. So ninteka ngo munywani wo muntu owakumurza otaka munywani bwa politics zonka ngo mentwija mama natwe sente nturonda Karuru ntukwata flags kikanza ha mutima na agent ngwene bakigambire ngo yimuka reka ngambira abantu bagenzi banje not for politics
That's why making sure ngo mukumobilize oku naguma ncherekera atakaje atakama teneti ijaha kurwanisa mwinenye na Viola. And the reason why she's not here tubaterira ubwire bwakire we are waiting for Honorable Tashobya to confirm with the family kugira ngo tubase gukora umukorogo tutaka gukora tutikirizine nabo. Aha tuterire abituterire bona bebembezi abinji baryo kwe bakore mirimo babahire committees hine barimo bakora so hatakajiro wagira ngo mu rubo hino wa boycotting umukoro. That one I can testify. I tried calling Honorable Beatrice is my witness, she's here. Muterire nawe kunba nahika masaka ndebe motoka yanje yarabahaye. So abinji baremerwe not because ngo banjire konka tubagambire shaha zarenje series. Ekushembera yecumwe hamuheru in Muzei's communication akagira ati nashaba ngo ruhanga bahereze imyaka igana we na mama kugira ngo hamwe bakozire barebe integration full integration ya East Africa okuba nicyo ekiba kubasa kusuraga nk'abanya Uganda na nyeki namuripurayingira haba rya Twitter nkamugira ntengire zire teribwambwa. We shall do our best as people who have been mentored in this government, as people who have had an opportunity. It might be through elective politics. Konga we can still mobilize voluntarily without any kujangu baterira karuru our fellow East Africans kugira ngo bamanye umurimo ninga the importance of East African integration, its impact na impact ya United Africa. Mwebare mnonga mukama bahumuchi. Mrecheto mwangere ngaro zamani Honorable Jocelyn Bata ohumure kandi hine byayorekerire kuteka heshagama mukama kurabyemo kandi kubirare mo garuka hinkumi birashatu nagumu okiro muto murecheto tere ngaro zamani then tukwatemo ogarekeyo oze kore mirimo ya government twina haba cha persons bayinarayemo bebembirwe cha person wabo mwami magara bayiro C3 mwemere tubakire cha persons bayinarayemo mubatere ngaro zamani mwe bari kwijama chati na haji wisha haji musaka hindi murecheto mutere ngaro zamani kandi twinena naba stamp abariya aba LC3 mwemere tubakire. Aha kare mubatere ngaro zamani mwe bare twabakira abo bebembirwe omwami Akim. Munyekereze imbamanyise ngo mama ntumusimire bintu byingi ebyakozere ntungamo koka omuryebyo akarobinga sente za NRA Mobilizers Sacco miliyoni 800 yazi tutera umusako hona tumutere ngaro zamani Sacco ejo ne operating ngira office ya mama hifaho eroho eriyo nekora nambwe nimbasha babatine makawunti murabeho aza manager wa Sacco ejo ariyaha umucyara Rosette yemerera mumutere ngaro zamani twineho na board members umucyara PC Maria Tija ariho mwami mugenyi yemerera Sacco eriyo nekora ariho mwami Asumani na nabandi muze yo mwiguza account hatwine sente nabaguza aha sente nche deni kintu kigendo misho mwebare twine abarukorana na district ba contractors tinka abashaba mukemera omwamaron director wa Jeremiah Concrete Products omwamaron mutere ngaro zamani kandi twine na no mwami muhindari yaha webare kuba no twasaburikire bwona twine deputy mayor wa Ntungamo municipality omuchara Edda Kanuma mumwachire na Minister of Works omwami Robert yemerera twakire webare kuba hati omukoorganizinga tubetwine aba ONC ogwo muchara tukwasize munonga coordinator wa ONC omuchara Wini ngugwe isha Wini twabantu abakurebe mutere ngaro zamani Wini arukwisha nuwogwe atkwasize kandi twenda kusima munonga mbwenu mureche twakire cha personal C5 governor Wito Murungi ojogambe nabantu abo mureche tumwakize ngaro zamani. Yebare umwami Kagame Tatito Bishop Dean babiri
hariho badini baberaha abafaza bita butwine babwana mukuru district card Bishop Stempson na timu members ba parliament abariyaha our leaders Honorable Stephen Tashobia umujekero wa First Lady Meya w'ururembo rwa Ntungamo na timu yawe district speaker executive yanje twine LC3 chairpersons aba stampu na LC3 chairpersons aba NRM Women League bebembirwe Madam PC, and thank you so much for mobilizing. Ladies and gentlemen, Muchungu Samuel Rwachigoba Sarongo District Chairperson Ntungamo kandi ninsima mwena abije rizoba cyo kubanza kambaze sime emeze rukwera rizoba kutwe kigambo cya mukama kandi na no kutushabira tukashabira ihanga ryito sima bebembezi okumuyija. I'm so happy my MP Habwakajara ubwo tumukwasiza takasimbwire kandi mbwene kuba orya Honorable Bitresi aho bakuterire na nyahunguterire nemba bazamukama bo bare buzumazima kuvuga bo kuba biora obor Kampala kandi mwe nabo tuterire ruyari tuhabaterire nyo mwabazyo tine no twateririje konka ninda mwe na muryambwe mureke tuterere ruhango mu ngaro tusime Mama Janet nka chairperson witu wa NRM kandi okurebeka ngo ubuzimazima twe no mukaruru okutwiziri akatweta yatuha facilitation twakora karuru katwaze tumuterero mu ngaro na nahandi tumusime na president mbenura Bishop yagambe kigambo atkankigambe hati ngo ozo mukagera ki hati nyo nazo mu triangle inyoni zakora history itarukorwa muri Ntungamo hati nyo kingu zo mu triangle ogo no president ogo no Mama Janet ogo no muchunguzi LC5 chairperson wabo aba ikinyina cyabo chikorwa mu rukagumwe chikoni omuruka gwitu no muruka gwankaye ningisiga ngo mu Uganda tuchagaka kuba aho president omucyara we na chairman wabo bona bakorwa mu ruka gumwe hati ejo connection kando mbintu byona umwana kurugacanana na mwenda mpaka 95 ariyo mu State House nawe nari za State House bakumwara arukurya arukora buri kimwe cyo so hati kano chairman LC5 hati so hato bwa chairman kabwongera mu State House bwija yes iyo mwana mujyane mbihade andura kari ibugorobi nabagambira so ndukuzaho ni nanya kamotoka ka UC kakunyiha entebe kivira amajita kakampisi ya Kitunga naho humura kakanya yuka kangarira Kampala kanye na UC rukumi igani bakanje ta UC rukumi igani itanu so hinde kache biturebere mbwenu ntakagire hare nabwo kureba government nendemeraho nemanyo burunjo bunyine mbwenu Bishop yagambe kigamba hata mureke nchivunuri yabo kare kankore statement Bishop yagamba ti abashomere mushorongo ebiri
mbwenu nanye omushorongo gwanje mutine rahanga mutine government omubindi mutine government muhe government ekitinisa ahubwo kuba niyo babisizeho hate cyo mucimanye mbwenu wo kuranta organizing and tukorebe ibintu byona hariyo history kandi history egi natuende gumeho twenda tusime mama turyo mu karuru hati ningambira imwe abebembezi kutwahandikire memorandum nkanyine disoko konka wotaragireyo memorandum nkagitwara nyoko twashitama twarebe birumu mbwenu mu memorandum tukashaba billions z'umushanju za zenguto z'amajuta ahabwa konka nubenda kuzitoha mu phases. I thank God omu budget itukuza kutandika president atwongire billion omu billion yatwongire nduza kushara enguto zona nduza kushara enguto 20 kandi turebeke omu bindi memorandum ejo hataba ba operators bitu bar Kampala no bashoma ebyoma ebo baraturetera ebyo byona mbwenu ito kitutireho kake nyuma hata na mama okugira ngo stani naye kamurwanza aho kwetara murwanise ni nyesiga. I had told the cow that we shall have a budget of 100 billion shillings, but at least now we have a budget of 84 billion shillings, and I believe the budget of 2027-2028 is going to be more than 100 billions. And we want to work to correct mwe ebintu omurintungamo ebyabe bitakakozero abokana ubwo bwiri bacharo bwato bugana akagira ati nkenda tubanze tukorra baheru twereruke abenyuma mujenyi nkanta kwine nimbia hat. This is the time kugira ngo now we celebrate her life 78 years tumushabire agira amagara marungi agarakaha tushitame nawe turebeke ngo twamugambere ibintu byantungamo ntungamo yaba nunje munonga. So leaders hatumbiro, let's learn how to tolerate each other. Reka tugarukane mureke tukore imirimo ya district politics tuzizinge mpaka 31 akagenda kushabana cyaki kumkuba muri hari yatwa turya hamfu babahandikiro baraha ngo nibenda gamba mubangire nabo bata pressure hatu mwazo mu parliament imwe ubu mwagenda hata abana baza kwisha hatimwe tuza ahakora ikimbe nagambere na nabebembeza aba abacyaki this time ntuenda tukore abantu barugomboro aho kanora na president okwa kugamba ekisanja no kukongora itontunga mutuye mu kisanja no kugira ki tureka abantu tureke kukongora reka tuze gukora hata abantu imaba kwenda kwesimba hata abantu rwo batandika kubashomera hata rwo ratandika kubashomera ebyaro ko kugera bita uko bikugenda hata because area nanke huire egiye nyume huire season hata hatandika season engerake season tuzo mu season y'umwani tuzo mu season yo gukora ibindi tuzo mu season yo kuhinga tuzo mu season yeje ibyo byo tukwenda hata abantu bitu batandike gukora. Then as a district ni nsima kawa abo kuba district ehindukire omukagire kake munonga hati abina bagurusi amukumanya bariyo abatakatungire sente zabo za gratuity system nekinga ebero 30 hati mubarete nakawe rizoba nyencha karabashashure
abo kuba bakatuha biliyoni zina miliyoni 10 zo kushashara buri muntu wena oruko banja nduga mu district ariko government ntwen hati yaheza kungambira ngo atakizira he has cleared all mu kitero mu ngaro so hati je niyo district iterum burchimo chona system zone kumanya ngo tukiriyaringire ogo mshawanyu DPO Mugabi akahumure 2015 tabo yahumura akahumure 2015 byo kugira ki byo kwezoko wike hwiri konka by Wednesday nyomwabazyo abe yatungire senteze za gratuite hatejo niyo ntungamo eyitwatandika hinaho muracurira mu district zone hati obwebembeza bwa Rwakigoba it is Tokora operation chapter Sanja no more sleep. Yes, awako tukwenda hajero waza kugera ati service commission yemeri area Chara Kajimba chairman ushayashohora Chara Kajimba yemera chairman arionaje mumtero munga mbatero munga raba awako kamaze chairman ahika nangwa mu komisho hatu mutabatera umugongo hatu mutere cyacu umugongo yebe ne bashabera hati omukisanje kitu ecyanje abana bo bakwemerumu omwaka gumwe mbatireho kandi abantu ko bizere hamwe mbatireho bashize emerumo rushanju 96 eyibagabire kikakira bireho ntungamo kandi obwe nye eberabiri na mwenda bariyo baza ko abandi ngira ki abota nababara oyuzuke ngo rwo kubanza hagiremwe ekindi kirango mu magera ki umahurire mbwene kunandi yaho hata babushenye bariyo nubanyeshengereza ngumbatize baze ku ngumba mbabatize baze kuba no babagera ki kandi omuryecho hato mushijogu omu Uganda kunahereze kumuhumurumu imwe mwanyantunga mukumuhereze kumuhumurumu hato mushijogu nwarukurra nwo vice chairman waba chairperson ba district service commission zone mu Uganda. What a blessing. Why can't we celebrate? Now echi twaza kuchitaho on kalenda ya nikizagumane mugeni on kalenda ya nikituzagumana tuija tutunga hantu celebrating mbene byanje nibinje abo kwata nazagamba nizagamba binji konka mwe bare munonga mwe bare kwije mbenu ntaka hendiri abebembezi magara ikomisho abakambwene cyo mureke tuchikore aho kamagara nuwo chairman wa chairman wa yes ba NRM mbene magara na ba chairman mwemera kandi murabija mbene magara ni mwe ba chairman mwine ba coordinators banyu bamajaraki bamashaza. I pledge to work with you. Office yanyu eryo mu office yanje kandi my pledge nimwe banyampara ba project zantunga mu district ba chairman ba stamp bebe mbiru Hakimu Hakimu yemera namwe mwemere bakini Hakimu hati mwe ba chairperson zimwe nimwe ba governor bamagombora gajaraki
bamagomborora ganyu mbwe nimwe abakubone mwimwe muri aha budget kawo abantu aba twino kubatayayira itwe office zitu twazihaha twazitwara gombora. So it's going to be a field based. Abakwa twenda twaza kuzamageraki ntuza kwisha na timu zona na ba heads ba department turebeke ngo service delivery ya ikomuntu wabo rijo ahabwo kuba na budget tukozere a realistic and pro people budget. Ejo nituje kubanza tutandukana nayo ubebanye mbasimire Honorable Stephen Tashobya. Stand up for recognition. Mbesha Tashobya abakajara kamwamuguruze. Yes bakamuguza. Enga abakajara weza bakamuguza emyaka 10 bakamuguza. Yayegendera Museveni ya muhumurumu. Tukwe mbwena kabe na yenda cha. But kahereze esumu agituterire arukubuza how far have you reached with the preparation. Oyijuke abiraryo mu karuru hata kabiri naye yahongera ki stress chikube karangara shaha ishatu shaha ibiri nedakika 15 yana ko muri intunga mutaririmo ayino mutuma gwagira ki mbeno hati ntungamo nibwo yaza kutunura ntungamo nibwo yaza kugira ki nibwo yaza kutunura hati ntungamo natwenda ntungamo ebe yanyu office ya chairman ebe office yagira ki office yanyu mwije urwigi rwigwire buri kimwe cyona turebeke ngo hati ntungamo konka tutikereza omuntu kutugarombiye nyuma eki niza kucibagambira because na hati na TV ziriya Honorable Stephen Tashobya akazo mu State House omuntu kwiyakireho yagira ati ugendo gambire rwakigoba kandi ko yamugambira ugendo gambire ki rwakigoba naye bari tutebekana santungamo omyakena timbwine rubanje omuri ntungamo nanye yandetera makuru marungi nanyo mwazi yo Tashobya kohereze kukingambira nkigura kacupa ka wine nakanyo honashi omukuru nakohereza nka na ejo compliment omukuru najikohereza nubura kushemererwa nyoshi ninyo iwe hati weza noha ninyo mbwene kagura kacupa ka wine kandi kagura wine very expensive yemitwara 5 n'eshatu haza nakanywa nayo hurukiza wareba hati kunashikire noma kakwikamu kakweza kwikamu hati nayebuza oguninye nanga nondijo muntu hati nahikana jata apana nanye nkabura ko yetegereza nabura kwecenga natandika kweshuna kora ya ninyi so mbwenu mwebare munonga deka ako mu speech yanje nawe batine speech nyobete omu speech yanje babarganireho nimwe then bete abandi abantu nyenda kweta Honorable Bitures Rwachimari na Honorable Hanta bijaho mu speech yanje babaramusye then tumare twete omuntu wamuhera Honorable Bitures Rwachimari hamwe na Honorable Hanta.
webale munonga chairman LC5 nimpurra owekitiinisa Kagame notuha warning ngutoramuseho abantu konka tukine shonga nasima Ruhanga abwizoberi kureba ngo twena twayiteranira nk'abanyantungamo kushabira mama na president wito wa Uganda na muno kushabira mama abo kukira endwara na no kusya emyaka 58 mukama simwe ninyenda kusima abebembezi b'edini mweno mbitinisa byanyu okumwa tushabira na n'umutima gwa unity ogutwarebaha mwebare munonga eju yaba Rio ecumenical service ninyenda kusima nabebembezi bo n'abaryaho mbitinisa byanyu mwebare kwisha kwatanisa ninyenda kusima omwami Sam Muchunguzi na vice chairperson abo kuba nimwe munyesere nyo mwazo shaha nkitano mukaga kandi ukuri mutangambire mbire ntakwisha kumanye kijya na honorable Bata anterireho nyecuro nkashaha nkishatu mwebare munonga kwiyabonanisha aba in future haba haruwe kintu kirunji nkeki nitwe mutu involving ba member ba parliament tukwatanise twena tukore kintu kimwe abo kwakurunogera ngo tukimanyire tubire nitwe tujja kutamo mukono obunde rizoba kuri turya breakfast turiho tunyaka breakfast so ninyenda kusima munonga okutwatandika na pledge chairman LC5 yahereza kukorra hamwe nk'abanyantungamo abo kwa theme y'abanyadini theme ya president negamba unity so let's continue being united in diversity abanyarahama mukimanya ngo gukora icyo nicyo ndukumanya so nyitekatekere kutandika kwatanisa ni mwe no mbitinisa byanyu ababire bahagira nabatakwagira tinyine shonga kuko chairman yatugambira ibyenyima tubirgemu hati kikuru no kwatanisa abo kweji ekintu kisanja no sleep twena twimuke twatanisa bwo burungi bwantungamo abwo burungi bwa Ruhama nebwambe byo abatebekanisa by the way mwebare munonga iki ne kintu cyamani mwatebekanisa kurungi mukama bahereza umuci chairman wetu honorable members wa parliament abariyaha abakuru ba district niyo mweno mbitinisa byanyu mukama witi yesa simwe nanye kantu ari mugishogo nsime Ruhanga abwa magara ga mama kusima emyaka 58 ni nsima nanye nyera mutima ni nsima abwe choncho cyo muzire witu wantungamo president na mama kandi nyenda kusima na organizing committee okureba ngo mwaturetaha twena kwijagambanira karumwe na no kusima Ruhanga nyenda kubasima munonga honorable Bata okwatanise na chairman na nabandi mwena mwebare munonga aho mwagira mu mistakes no kwenda kukikora mwenka nico honorable yagamba mbwenshi honorable rwakimanye nyenda kusima kureba ngo wavuge kiro cyo na wija nyewe mbire nshira kunoyi kunoje ngo hampa ba member wa parliament ngo kutungire yesemu nyobandire shaha mwenda go mwabazyo chairman wanterire kuvuga stress ejo yekiro kunoje ngo tubente tukimanya tubire ntuba cyangiza no kukira nahamba ako kuba no ukunda kibancinda niwe o participating mbwenu naho honorable Viola anterira kasimu yagira ngo erizo yariyo nakora exams konka ntuba baheza kumugambira honorable Kahima abenanda kwija nawe yatuma ngo yaremwa ahabwa short notice at least abo babiri ngambireho nabo konka eco kirya side aho bari ni mangu bari neyitwe mbwenu mukanya kanyenda kushabeke ntunga moto waisha twagambira karumwe haza age trend chairman nyenda kusima trend age nishabo mu ntungamo egumeho kandi cyacu no mukushaba kwa bishop
ntungamo tukume turi ekeji ekemwe hariho bwakarubu wabirohoramo kuryana manyogu RDC takwatanisa nogu manyowa manya mbene ebyo mpaho kabe byenyuma. We are on a chapter of oneness. I want to thank you all and I want to thank God for this unity. Hazo muri unity ntuza kwihamu okukurakurana kwangu kwa ntungamo nebwambe byo rukunde gumeho mukamarahanga asimu atureta hamwe kandi atugumye hamwe. Thank you so much. Mwebare mbwena bebembeza aba already honorable Beatrice Rwachumari tubire twino kwija kubugana tukaganira je tukarukuturakore hamwe hanta ebyena kana tukazanyanjoko twarya cyenyanja twaganira je konka icyo tukubashaba ito no kwatanza tukwe hati icyo tanantaka kigambere twine ba members ba parliament mukaga tukwe na chairman wa mshanju mbwenu bana bagenda tukebemberwa tashobya urukuta nakazenyu akamukurata then tukazaho no office ha ayitukuza mbaka twime bintu twine na mama twandikira kabara tumukura tukatferirwe urukunde gumeho. Gavana wetu mureke tumuhereze ngaro nyingi ngire ngo mukoro gwabamwe abagiga bingi engaro zanyu kazakendera mureke tutere ngaro zona zibe nyingi. Aha mwebare ebare gavana mutokozi twasigaza abantu babiro tukahendera kandi kuturaheze twine breakfast hariya kokanyenda kusima twinaha abebembiro twine ankore tournament ekikopo ekirukuhakanirwa districts zone ziriyo mu ankore ekyo mupira haza twina barugwebembera nyondo monka mobaraiza kokana nabareberaho baza witare aha kabahima chojo ompira gwo gwebembirwe kya person sam mweno ahasande ntuzakwa twino mpira gwa ntunga mo district erukuzana na shema sande yawire tukaraga shema twakora draw 0-0 mweno nibija muje mutu supporting mutukwase kandi umuringo gwo nyenda kusima honorable members of parliament honorable Rwachumari honorable Hunter honorable Vayora honorable Gerard Karuhanga Kahima nashana umenu wataka kitahire mutinga mucengere tinga muhurire konka abono ho twasya level muije tu supporting ompira gwitu nka district kandi twaheza twino rukikwe kizugitive mutaka agenda abe kizugitive twina haji kawuki niza kushabemerere tukwakire twine haji mu staff bashora twine town clerks na parish na sub county chiefs abakwasa kwa bari hamwe emerere tubakire batere ngaro zamano bari bright twinaha owashomere na mama akashoma na mama kandi nomwe aha kachiko ka service commission nyanda kusima twebuze na timu ya waba service commission zono mu districts ziremerwe no horoko baba kwasire aba bakozireki hati imwe nimwe baha mureke tubatere ngaro zamani hata roho batazitera imwa batasima imwa batareba rohango tabyama ariya kibabuza mureke tubahereze ngaro zamani mwena hati kamwazitera twinaha abantu ababire besimbireho konka tubararabiremo nyenda tugume tubarecognizing mwemerere tubakire honorable Kachafa nakureba kesi mbakaruruke bakiba honorable Nabos yemerera twakire kandi nyenda kusimira umutima murungi ayihire yo gukora na Rwakigoba mu mutere ngaro zamani abandi bare ariko niwe bukanga bya mukama mu mutere ngaro zamani bya mukama kesimba rwampara tibyara bamukonkari ahabwa rukundo honorable Gerard Karuhangati yabaho konka na akimanyire kikererezi tiyabasa kutravelinga konka political assistant we yari yaha honorable Juliet Mpamize mwene twakwakira we bare kuba munkereze nyakiro muzire witu
owatukundisize NRM nyota shobya nkazo NRM abwawe nakuri ankanta rishikayo konko katwakira watuzara watoreko muhanda hatri siza izire yatushangaho nawe yatuhamizamo omichereze tumwakire Honorable Stephen Tashobya Commissioner n'engaro zamani abase kugamba nemwe inga kubera atabuko garuke tukashonozo mu yoha antaka yaji kwasire aza ni muhajira atayini shonga Honorable members of parliament abariyaha chairman wa district protocol gumire but abakuru b'amadini abariyaha bija kutwasa izoberi abantu mweno mbitinisa byanyu njagamba ho bicenyo tindi member wa parliament nkoko umwami Kagame yanagamba nkandi chairman wa NRM actually wa district imyaka 5 hii 10 kunarjeho mama no yazireki nubwo yazaho kandi kimwashonga ezandeta nyowe hati nkiri bya politics ati ni savinga iyi president yantire konka nkageraho umugisha gumwe na savingaho na mama Janet ubu nabindi member wa parliament wa Kajara kandi ari member wa parliament wa Nkahi wa Rahama kandi twakoraje munonga yaraga muno kubana mwana wanje mbweno kwijaha hari nisho nko munyantungamo nisho nko muntu wabari member wa parliament ngo kukira munonga nisho habwa mama Janet nka mwana wanje kandi umuntu unakozere nawe nambwene kubandi uko wito mukachikwa kaitu twabantu gambe twantusharamu ni bagama nyo constituency yanje akora twakutera karuru constituency yanje ne ya president wa constituency yanje akora no yantereho mukono kandi kuza kuntera mukono njaka amanya munonga kurwo mu mama kwa mama noye namanya munonga kwa twakozere hamwe nabwecho mwene shongeji nchiya nkwatiraho munonga kugira ngo nanyizo bere takazaho ntaroho because I am a witness to her life, part of her life service ntunga maybe yakozere munonge mirimo yatukori abanyantunga mo nati yatukorire na chairman yanagamba ngo aje atukorere ne testimony ninga shabanyantunga mai twesimsa kugira ngo kinte kumukwataho nchonje twataho nk'abantu abanyantunga mukande nkabebimbeze mbende karangara na ndijencho kuko kubangambire karanga nyo akaruru muhurebigireyo kamutashite rumunga tete kongito turangiriye birigiremu akaruru kagenzireje ebagamba ngo tubakozise ubwoma tamazima ubwoma babukozise kwiha akutanda kakusya ahamuheru kandi ngo tugire ngo akarura katarabere mukoma tutakabara aruburu butabazire konka abantu bakarangara batira karuru kandi ubuzimazima akarigiremu nukoreka ebitekateko by'abantu abwe bimbizo bwabo nani ngamba cha mama nyenda kwasima munonga chairman nyuti mental part of the organizing committee akwa mental hitwe turi karangara hamwe tayo nasumu tayo sumu to kurzana chairman na Jocelyn Honorable kama teneti bakanterera ijo bakumbuza mukorogo ndikubaga mantu mwenu mbanze mwatonga mwenu chetegereze bweje mukoro gukumanywa ndikaje mbaburuze ntuna akozire ngabagandara so nyenda kwasima munonga chairman na Honorable kama teneti nabantu amwagamba kuteka umukorogo nabajangu otaka yatagira ki tasima etasima taje wagira ki wajereza ruyari umukoro gwantunga mo okuyija kushabira mama Janet kandi mukijuka nemyaka ye mukareta nabebembezi buzimazuma cyakishire abo kumusima kandi kumusikurisia emyaka
eyatkorire mwebare munonga chairman mwebare ba member wa parliament okuruga Kampala mukaija. I know it's a very difficult thing. Being as a program where you know batandika parliament obuchiko batandika programs za government is a parliament. So muntu kuruga kuriya akijana cyo n'kintu kikuru munonga kandi cyo nari rwashimariya nagamba ni kikuru munonga kugira ngo emikoro nkeji babendo bamanyisibwa of course obuhanguzi bwa bwebembezo bwa ntungamo nbwija kubaho hariho enkoragana nungi hagati y'abamemba ba parliament na district ningamba na murumuna wanje honorable Hunter na nimgamba ntazant chairman to muhame at nyonka muhamakari akwada nimgamba nto ward chairman ward member wa parliament nchera ngo je koragana kurunje na council akwebinte yo kuja kubashakira byone execution urusha ko noitenga abantu abo kandi nabone byo ko babetenga ko nimwe mu kuriya ahantebe iba kutekera nawe bwecyo mutual korera hamwe mwena nicyo tuyamba hamwe abanyantungamo so nyenda kubahaya kugira ngo mukorere hamwe and of course with all our support tubeine mwene kanswaha tine kitwasa kutureba abantu bampo twine president kandi abantu bantungamo bari kutera jakaruru nyoti ndakatere kungaka kabara mwebare kutera je akaruru ako mwihanga mukaba ba kabiri na 94%. Uwabona bivuka ntunga mutwa twatangiye kwa twaza 5 na musharo 57%. Twaragaye twazo wankaga twaragaye twazo wankaga na zinga enshajo na zinga hi mbwe ntatkana mukacherezya mwakora zinga hi chenda nina mwebare munonga na neitwa turi eitwa turra abantu bantunga mu babagambaho abakarukarunja ko mwatiri mwebare ba mobilizer mwebare abantu bona chairman na ba flag bearers na ba member wa parliament kuzo muhururu yo kuronda karuru kandi akobusinje kandi no benta ku term politics abantu bagamba ngo bakabitino bibiri aha kuba abakugira ngo bakabibona umango bakaza no mukoti bagazo mukoti kutaka horize umushango bagwihayo sutaka horize batina sutaka horize umushango bagwihayo iyi namazima petition izari atandukana ubwo yaho aboko yabo bakabora ki ubujuruzi nabwecho iyo bururu bikahwa umuyihanga bikahwa district bikahwa chairman hatwino mwitko president twino umwe ba member wa parliament twine bamwe mu constituency ba chairman ba sub counties twino umwe ekirungi cha government ninga shenkoreroho no kujya ngo buri myaka 5 buri muntu nabaye no mugisha okugaruka bakagira bata bakamuronda nabwe cy'abantu ababe besimbere twereza abantu mugisha abarabiremo tubahagire twatanise nabo kureba ngo twakora abo burungi obwa district yeitu kanso yantunga mweshi kubashaba nk'umuntu wekwataho no kujya ngo ni mwine chairman umwe. I have also had time kugamba na bamwe abayisimbire nangone njabombe nabo situbaje ngo ariya newe nashingwa ko ya nabo nagambe nawe mirundi mingi kabeho nagambe nawe mirundi mingi twikirezana ngo okuba umuntu okuba omwebembe sikubasa ngo notekwa kuba chairman wotabe chairman twatanise baje binde bagira bata bakora bwo burungi bwa ntungamo kanyenda kwasima nabo na n'umwami kabeho akwa ahantebe ya katano twine petition tarokwa kanisa ibyarigiremu nabwo cyo kibahereza ubwire chairman abagenzi bawe ukora ngo atumwa planninga ukora ntungamo kwereza service ngo president arugamba mutarukonda hondana ekikuba yambe cya kabiri nabwe muri muri yabikigombe kimwe two na nabe bigombe bi nabone bateyisa namazima konka imwe muri yabikigombe kimwe nabwe cyo program imukoze sap ni program y'ikigombe cyanyu so takube hariho ubuzubu ukwishezana abyokora nyira kwasima munonga once again honorable Joseph kama tendeti umuntu wori jo parliament na cyane
n'ekintu kigumereye kutunga obwire kuorganizinga ebintu nk'ebi okata muri sources nk'ezi na chairman mwe bari munonga okuba wamazima tiine ekintu ekinataho okwiho kwija kutaha omukoro nanye habwa mwana wanje kandi mukama wanje bita abantu abatiremu obusente abatiremu time mwe bari munonga ebishobere kutahereza communication in time ebyo nebyembaga next time we are all happy to come here and find everybody here because you are all our leaders mwe abakuru b'amadini mwebembirwe bishop mwe leaders mwe nabijaha kuhereza nawe niteka mama ko aratunge report ngo abantu mwija nko kumwisha ko niza kuza radio buzimazima neja kumanya ngo abantu bantunga mu mugeraki numukunda kandi numushabira na president Ngago ecyamuheru naye nangu bahereza karango kasabe imbizo mu yaha akaruka LC1 akarura ka LC1 icyo twata electoral commission twatandikire kuronda abantu abarondesa karuru twatanje kuronda materials zo kateza twazitungire okwiha 2015 okusebero 20 abantu abakwenda kwesimbaho nubo barayihandikise 15 okusya 20 aha byaro byanyu nomanya mbara mutera byaro byanyu kandi okwihebero 20 okusebera na mushanju izo nzwaze za campaign omuseru zanyu kandi wano no simba omuseru kandi tukuza gukora campaign omuseru B ecya kabiri tukuja kutwara za convoys onashira za convoy bakazora president ba candidate ba president kandi wa LC wanije kutwara za convoys za pichipichi mbwetaro za convoy okwihebiri 2015 okwihandikisa 20 na mushanju campaigns akaruru 2028 mwaka kwata akabakazi mwaka manyire ecya kabiri wabo isimbire omuntebe ya LC1 ukarabaho kandi tokuja kukwata intebe ukarabaho kaza intebe ya kabiri toguma n'intebe ibiri notwaraho intebe emwe mwachikwata ecya kabiri tokwikizibwa kugira 2 political offices tokubasa kuba kansara kandi ukaba na chairman ico nacho mwachikwata ezabachara wanji women councils nimwija kwehandikisa LC1 polling nimwija kwehandikisa ebiro 15 y'ukwezi kwa mushanju kandi nimwija kutera karuru polling day n'ebiro 23 omukwezi kwa mushanju mwashikwata ecyaha muheru mwegendesere zo kukozesa sente mwahereza sente bakakureba bakakwata intebe nekurwa mu ngaro waza konvoyi tukakureba ntukushazamo ecyaha muheru once again ndukusitama nyenda kubasima once again nyenda kusima umwami bwana Kao ninja bwana Kao mutero mu ngaro ja kubasa district age nyoka chakunamurebera kukoragana nawe yakunakoragine nawe n'umukozi kanchebe kana service commission ruginde kurungi
muhamizaho ito mu gwitu no kubahagira mutakwika tukabashire mukajana ba member wa parliament kana mwamwe ba member wa parliament barungi abamwe be experience so buzimazima twakoragana district eje neje kwa Mondo district nkoko president na first lady bakubyere nebyo mwebari munonga mukamubarinde. Mureke tumwongere ngaro zamani Honorable Stephen Gashabia naza kwita umugambi wa Hamuheru orije closinga ukanyenda kubasima ubuteka tuinaha chief Mubaraiza umwambams tinkabura kwanjura yemerera abantu bakurebe abatarukumanya we bari kubaha nana yanjwireho washomere na mama konkano shatu na hizatu na mugamba mchara Eva Kajimba we bari kubaha we bari kunda munywano wawe mutere ngaro zamani tuine district councillors niza kubasha bamwemerere nga ugondo murunda abantu babamanye yinabija bwanyuma twabanjwire district councillors mwebare mbahereze ngaro zamani mwebare kwija then tuine members ba executive mwemerere abantu babarebe mwebare mbatere ngaro zamani tubakire twabakira mbene munyikirize omushaheji nyakira umujwekero wa mama emanzi yitu shijo tuyigurireho muhanda katurebezo muhanda hatwanozo wa mama to kuhendeka umukuru sezi rukurungu mureke tumutere ngaro zamani nyingi then tumwakira base kugamba nimo. Nienda kutandika no kusima chairman komurere rwa Kigoba ahabo kuba yatebekanisa ebya protocols kurungi mbone kandi shaza agenzire tinkweme ngo tutekwa kubigaruka mebyo tiko konka munsasire ndikogonizing abanyadini ba member ba parliament resident district commissioner na timu yawe chairman wa district engabo ziheri yitu area UPDF ezahumwire kandi zikiri mu service elder witu commissioner Tashobia kandi ni mwena nyoni ijaho kusima Ruhanga ahabwe bintu bishatu ningabina icyo kubanza okutulinda twenda ngo kuturyaha n'abataryaha konke yitwa baryaha okutulinda tukagumaho kandi akatuha umugisha go kweteranira aha okushaba hamwe nkabishemwe nani mbashaba nguterero hange ngaro zamani. Icya kabiri okumusima bwo kutwabebembezi abebembezi bona bari kwebembera ihanga ryitwa handengo zona konko kukira munonga president witu Mzee Museveni kana mama wihanga mama Janet Museveni bakatwebemberaje bakebembera ihanga kurungi eje myaka yona bakwatanise nabinja halimwe abebembezi abaliho hati kana bahumwiri nacho nani nshaba tukiterera Ruhanga munonga kana abebembezabo tubaterera umungare cyakashatu no kusima Ruhango gundo murundi ahabwa mama witu okumuhe myaka inshanju na munana ijo ebirabiri na bina okumuha family okumuha president okumuha Uganda okumuha ntungamo ntusima Ruhanga munonga kangaruke mbashabe tuterera Ruhanga mungaro mwene itwe nka office tukatungo kurabana mukwango kandi impamya ni mwabinji
ntungamo mukarabanamu nangwa n'ihanga lyona bibiri na kimwe kwa kashatu tukatunga kurabanamu kandi turabinemeje imyaize eshatu yona. Rero twagira kutina, twagira kwerarikirira, titwamanye cyabe nikikorataho. Rero twababo kutererwa amasimu kandi tutine cyo kugamba, tucamukunama konke ebyo byona Ruhanga biturabizemu kandi yabasa kutabarura mama nyekiro yagaruka mu ihanga. Ruhanga niwo kumanya byona, niwo kumanya amagara gaitu, niwo kumanya icyatuterire mu nsomu. Nabwo cyo nitumusima tutine bugarukiro. Nimpamya mama ko araheze kutunga briefing yo mukorogu nija kushemererwa munonga ahabwa rukundo yanya abanyantungamo kandi hati nosha rukunde jegarukire busya ko chairman yabanagamba abebembezi nturebo kukwatanisa kwanyu nitwa muri kwebembera nitwe ntubashagika konke cyakana nanyenda kusima my sister mbona kama teneti jaha rero nsasire nywe ebyawona lebo no mati nkira kubikweta konka wona lebo kama teneti jaha kana chairman wa district muija mbona hata bantaba kama teneti icyo kubanza okumusima abo mutima gwe gwantungamo azo mutima gwantungamo kandi mu mutwiraha ni ntungamo ne mujimanya ezo tingaro zo mutima gwantungamo kama tene takija yatwebembera yagaruka mu karuru byagenda koko byagenzire nayenga kumuterere simu kushashana webiro bishatu ntinire kugira kinamugambira konka no bwatari mu parliament omutima gwe gw'abantu be gwa district ye ebyo nibyo biri kuletera muzeyi because I'm aware okugumana kwa assignments ezali kukuha akana amanyi mutima gwa gwantungamo ona timwachira mutima gwe. Lero chairman ogu chairman Rwakigoba yuni nkunda kumuganiza kumweringaniza nimweta comrade nubwo akunkize bitinisa konka nimweringaniza akwa nimukunda chairman ogu wota mwetegereze ukashitama na ukamwetegereza no basa kuteka ngo utali mundali serious ogu nyonka shitama nawe mirundi mingi namwetegereza chairman ogu no muhendo aha district age aha bwachi number 1 twena nitumanya kandi buri yomwe naye manyo mutima gwe ngo Ugandeji nangwa nensi yona eijwira abashuma kandi babo kuhereza abantu bari kuhereza ihanga. Chairman nyobanyeta nkunteho mukono nimbasa kutagutaho konga ntakara akahera kumujulirira chairman ogu kama hunama muhurikize kashika mutako muterera munga so imaba abebembezi shiryari mahati okukwatanisa nawe kandi nshobe nizikorwa nawe nakore nshobe nk'umuntu konka mukagumana muhabura abo kubimwe bari kwebembera leaders aba colleague leaders nimwe no bujuranizi bwanyu nimwe kumuhabura nko mwebembezi wanyu
nawe n'obujunanize bwe okuguma nabahabura konka ekyo ekintu ekya corruption, a corruption free mind ya Rwakigoba niyo yatumire yagaruka aha nabwo cyo nitukusiima konka nanyenda ko basiima mwembi hati kandi abo kulengaho mukatebekanisa eki nyo hati no wanterire barugireho banterera konka bishop no banize kumunterera ati kariho kushaba ati nokumanya nti bishop kandi tushaba buri izoba ati ngaha nyenche kari hariho kushaba ati kandi district yona nenda kushabira mama ahabwe emyaka 78 kandi no kumwinamura akamutambira oburwaire nyenda kubasiima mukwatanise na bagenzi banyu mukwatanise na office ya RDC mukwatanise na mobilizers beitu mukwatanise n'ekigombe cyaba chairman bamagomborora mukwatanise na office ya national chairperson mukatebekanisa omukorogu ogwagenda je nsima Ruhanga kandi manya iwe byotiremu kuliriwe tarasutere no kusterera ito ba office nito ngo tugire kitwataho konkani tukusima abo mutima gwawe kandi ntusima abanyantunga mu mwena abo office ya mama Janet, first lady, designate minister wa education and sports kandi chairperson witu wa Rwangisiriza abo district age ntubasima abanyantunga mu mwena bali aha n'abatali aha abo kumushabira abo kushabira president abo kushabira ihanga ntubasima nabanisha bangu nkwatanise n'abagenzi banje aba bari yo misho tubaterera mu ngaro nimwe mwe bale kwatanisa nito nebyo ntubendezo garuka yoje mwabane mugarukayo bitu no kubasima abo kugumisiriza itwe twaturiyaha twareba kuyimukera kona abantu mwazaho mwahurikiza injiri nyerishe kigambe cy'bishop yatulisa kandi abagenzi bebona mwahurikiza ibyabebemeze babagambira mwaguma nabwo cyo ntubasima abwe mitima yanyu ejwire rukundo abwe bebembeze bitu kandi neyihanga ryitu nebyo mukama baho umugisha kandi mugaruka yo kurungi abwa Ruhanga neyihanga ryanje mureke tumuhereze engaro z'amani omwanya omutwinemu deputy speaker w'ishengero lya Ntunga Monanta kumanyire beno yemerera abantu abakwakire babare kubaha kanyenda kusima councillors bantunga mumwe bari kutwereza speaker ari kuhisa mukame kitinisa honorable Mupenda shika abantu bagarike bakurebe shika kuno abantu bakurebe really mukatwereza speaker Ntunga mutwine speaker mumutere engaro zamani mwebare mnonga mbwe ntwahendera ntwija kutwaza tuti of course ntuza kwakira Father JB noja kutereza closing prayer then tufune anthems koka kutura amare ntuza kuyimuka tuti haza tugira obuteka religious leaders nibija kwimukana wa MPs bitu nanoa umujekerwa wa mama na honorable Stephen Tasho byababanze bagende then kuba raheze na chairman C5 na kawo na RDC kuba raheze ntuzagaruka tuyimusi abandi abarakurateho mureke tukorese procedure bene za kushaba Father twereze closing prayer ekitabonera mu nsasire na nyende yo muntu kandi cyabonera mukama kitwero muke mwebare katwemerere twendere kamara hango murungi koko twacumanyire kandi twacushabire ngo ibintu byona birungi bitandikiro muriwe bihenderero muriwe
twenda kusima habwizobe rya barungi kandi n'emikoro yitu yagenda gye hahabwa mama witu hahabwa imyaka yitwazaguza kandi na president witu nkabebembezi bihangeri kandi tukusimira nabebembezi bitu ba district egi hamwe n'abantu bona babasa kuterana raha tukagamba ha bintu bikuru mwe twahika ha muheru tukushaba umugisha gwawe ngwe bitwaza gukora nebitwaganiraho yebemberwaye umugisha gwawe ogwe kandi nangwa na district yatutebekanisiza ifunguro yiturukushaba ngo herezo umugisha nayiza kuri samagara gitu kandi tuhereza n'amani ago gukora kurungi emirimo yo kushaba ngo tukore kandi kitino akugarukire habwa Kristo mukama witu rero hango umushoborozi wabyona abahereza umugisha ahereza umugisha yo kurya byitu negabo yona nko kwetebekana sibwe kandi atuhereza ubusinge n'ubugwaji we patiri na mwana na mutuma rukwera amena